O te toi whatala whatu sa moa I le lau whita whafunga ni vaenga leso whareile ia po le tau alunga fo I le nei o le nei vai aso I whengai te au mga luenga. Iei fo le taritonunga o le nā ua le aso tonai ia po le aso sapati o kalisia fitu I lo tātou atunu I Samoa, New Zealand, Australia, ia maisi atunu o loo whaitau whatasi I le whaitau ina o kalena I o naso, le ngata I whenumera au naso aso saso mafu aso lua aso lulu. Ia, le lafto a mātou tu vai mai mātou, ia le la ua mātou iai I le il whauina o ne fwoi vai aso I le whiangai ai o lo tātou atunu whiau mga luanga I le nei atunu, Amerika. O lo tu sa atu le tātou salonga I nei Long Beach, ia I lona no whanga masani. Ia le tātununga, ia o le anga I fo ia tātou mata upu ma me tātou talanoina. Ia, I fo ia le tātou le so fo I le ato whaina, ia ma le whetalinga I tamaita I tupa I matera, ia I se taimi o momua, te mawatu. Ai, ia nei mta o putaua, fia talanoina, ia ma le pia mafuli ala o talanoa ia te oe sa mo I o tātou winga, o winga ma ufo, o tātou mea o tātou masani ai. Peye mafuli whape na langa o lo tātou winga ia whamatalaina lo tātou natura. E lemwhaifuila o na tupu o tātou winga, mo tātou malama ia tātou tū ma tātou wanga. Ia pe ale aiso tātou wawa ai loloto I mea tātou te whaatinoina ma le amio. Ioe. Se taimi fo ia ona anga I leo tātou por kalame I mata masani. Ai o te fifa tarfat sa moe le nei fo o le asu lona se fulu le nei o le masina lona fa ia po le masina o perila. Masina nei o le whamanatuina o le tuto tasi malu, o le tuto tasi o le malu tutuila o le fua. O le fua tutuila ma manua. Masina nei, te le lopo le atonu, le aso, po le sufitu. Au le aso foi la nei o le masina foi nei o le aso na soifua mai ai le tina o le ainga I le lalolangi. Ia o le aso foi le na. Ua tofa ritaya whapitoa mai ai loa. I lana ngā luenga ua loa tausanga. Talu o na ngā lue ai. Ia pi o whiwhianga whaftaina I le atua. O lana retirement la. O leo ato whatonu mea lana company. Ia, I lona aso soifua. Masina nei a perila. Ia, pi o le nganga whaftaile na I le atua. Ia, ua angai fu. Ia la sanga o le soifua maleola. Ia, sole. Ia, me wila le ka kelo. Ia, whaasolo ina matutua tangata. Ia, a o le vi inga ia ma le whaftai I le atua. Ona ua au maia foi le nei aso. Maia le nei aso whapopo le whaitawina o aso lo soifua maluola. A o iei foi la nisi o whamanatuina. Ia aso o lato aso soifua le nei, ia whamaniatu o tau aso soifua. A o le mata upu tuli mata ngaurawa. O le alofa tuli loa o le atua I lo soifua maluola mafuanda tu penei. Se o vo I pola le fina ngalo le atua I ati oe ma. E tatu vala foi le nei o langa I oe. Ai o le fe au tuli loa lava. Tatu wola ma fia tatu ngaru lue. Ma le loa. E le o le tatu ai ngā moni le nei tatu te iai. Ia,
ai ia te tununga Samoa ia le matari fo'i fe au magalunga masani ia se te mi fo'i ia on tatua i fo'i le i mataupu ma tatu talanoina Ie o vai o au savali, whawhetai awina mai, ua mali e le tala ina, loa lofa e o lai, ia whasanga tonu ina. Loto umaya Yesu le ua faile sauninga e maua i le file mu whawhetai lau sauninga ia toe maua i se lelei ia tali e le whalelenga, ia ngatai le masesei, ia whasanga tonu ina. Loto umaya Yesu, le ua whaile sa inga, e maua i le file mu, whawhetai lo lava poto, watala ina mai. Ia tutumu ai o loto, ia tau fitonu ai, ia whasanga tonu ina. Loto umaya Yesu, le ua whaile sauninga, e maua i le file mu. Whawhtai le tua, lo mātou tamā, siri ese, o le atua mamana, o le atua i ofofongia, o le atua tai lo mātou wala, o le atua o lou mataisau na tapena ai, mawhai ai le nei larolangi o lo mātou o lai, o lau fio lava o le atua foa, whawhetai i lo angalelei, whawhetai i lo alofa tausi mai, a fuai o na mātou ria manuia o le nei aso, au i lo anganga pa ia o lo mātou fesoso an sili a fio mai, tau tō lua le tiute ma au onanga o le a whai nei, iei uatu ai mea umalava i a te oe, ma vi i ai o e lo mātou. Whamangalo i mātou i mea o mātou se sem whale tonu ai tamai. I lo suafa Yesu o mātou o le mawala au ai. Amen. Le ua whaile sauninga, e maua i le file. Ia, na tule ua umana pese le tatou lotu ia mawhaisinta mai te talo. Ia e amatalia ai la tatou savaringa foi o le nei aso. E leo se mea e leanga, se me manaia, se mea e feita winairo so fua mlo ola, o tatou loa le amatanga o mea uma. Tatou loa le amatanga e amatai po fea me amatai u tatou loa le amatanga u tatou loa le teimi tatou te ai mo tatou feini. Tatou loa le teimi tatou te ta oto i fuai ma le teimi tatou te feala e ai, la le wingortala. Te leo taimi pe whapena le vai ina o le soifua o le tangata.
Mese oe ma ua yelu tatununga so se sa mola fa. Ua fatala leleia. E pe no fai atu. O le vā o le tangata i marona atua le se fea o le si ai. Ioe. Le mea patino le nā le tangata. A o sa mola vaia. Tatu faita wina o le atunuu. Ua uma o na whaamanuia i eile atua. Ua uma o na ave i eile atua o na manuia. Ina ua suluia i le fe'au o le tala lelei ma sunu i le fe'au o le tala lelei i ona lau whanua. O inana tātou loai le amana ia e le atua. O tātou lau ele ma o tātou lau whanua. Ua suluia ioe. Ia mana tua foila. E le whapefto au atu nana malama. I Samoa. Ioe o atua e lungo o tātou wa inga lau tele o le taunu watu o le fe'au o le tala lelei. A o le fe'au ai o le malama. O le taimi ana whana wa Yesu. O le taimi fo ina na suru i aile lalolangi i le malama whaaleanganga. Ioe pole alawa la le taimi fe'ave i aile fe'au o le tala lelei. A ia tātou whawhetai le atu. O fina ngalo e o mailo na malama. O ailo na malama. O Yesu o le malama. A tātou waba aila i e maritoa. A whai o le ua manatu. O le atua o Yesu. O Yesu o le atua. Ioe. O whai na ele e tertonuina whai la isi tu ai ngā tertonunga i le tara lu te whai atu. O le atua o Yesu o le atua. Telefoi ni dia itu ai ngā tertonunga. La tu tele tari ina la utara le whai atu. A o e lava ma. E leo le malama pe le malama o mori e suru mai o luma. Ioe. Ai o le winga na o le malama me o le kilia o le vaai. E le pungisala vaai. Le malama ua au mai. O Yesu. Ioe. O fetasi le na o au. A Yesu o lo tusia Ioane. O au o le malama. So le malama la lea. O lan sa vali lea na au mai. Winga na pese le na tatu suina na nei. O le pese e fatu mai tutonu o le tusi, o le toe tusi, o le whenga tuai. O le tusi a le perfetta ia malaki. Ioe. Whapea le pese se lau warulua. Ia vai o au sa vali. Fatu mai lai tutonu ilona whaupunga whapea. O sa vali a Yehova o au. O sa vali. Ioe. Le ale wingo le upu sa vali sonal mai. O fe au. O le fe au. The messages. The message. Or the messages. O le sa vali. Le la fitau inatu. Malaki e lua. Alfu piono marfitu. Le fatuan pesere na usua tuan nei. O le mata upu. O le wha maoni sa ilona ngutu lea. Na le loa fo i se mea le tonu i ona lau ngutu. Na sa vavali wha atasi ma i le amio fi le mu ma le amio sa. Na ia wha alili wina fo i. E to tele na i le amio le tonu. A wā o lau ngutu o le whai tauranga. E tau sia ai le poto. La tau te sa i lia fo i. Le tū la fono ai lona ngutu. A wā o le sa vali. O ia a le alii o au. O le sa vali a le alii. O uputu usaoa. A le perfetta malaki. O le message a le atua e tu usaoa ilana au whaingaruanga. Ia po ila tu ta ua o le whai osi, o le osi tauranga. Whai o tau ma sa vali. O a mea sa vali. Ia te o tau le wha maoni. Tau te tala i tonu ma le wha maoni. Ioe. O le whaitua na whai upu e lua. Ai a tātou wa ai le whaitua a toa ma le tilo i ai i le mata upu e lua.
o lea o inga I faitaulanga. Ioe. Ia o lea o inga ona o ava ese. Ia pio le vainga lau tele lea. O le toe va aia le atua I lana o si taulanga. Fa ui atu ia malaki a fesili o a me ioe. O le fa fiana fai masavali. Ia fai masavali le fa maoni o le si taulanga. Ioe. Ia fai ia maulo na ngutu. Ioe. Ia fa pea ona ia fa li liu e seina foi. E to tele nai le amio le tonu. Tu so la tu o le fa matala ma le fa malosi le fainga longa. Ina ia faia le amio tonu. Io e fa li liu e seina ma fau o tangata amio le tonu. Tasi le upu le ua malo a I lo tatu atu. O le amio tonu. Yo o I mea fa le lalulangi le ua tatu fa longa I le upu lea. Sa ili le amio tonu. Ai maneia. Le anga e fa manatu fo I la ele ngata le fa manatu ale ai foi. Ale a foi. La le ta ole. Io e profeta. Io ai lallo fa malu profeta light. Minor prophets. Ia le li o malaki. Le ngata foi la ole fe au e direct anga I le awosi taulanga. Katel fe awa for all of us. Nanga le fa pena ole awosi taulanga e tuli ai ia lato mau fa maoni. Ia lato mau le ola mama, ia lato mau le tau tasau, ia lato mau le ai. Ole message e mo I ole direct anga au tato umala. Ole message e o ita I ole tato watu. Ole message alu e o ita o nuu mafioanga e alu le matai system. O le message e o I ulu I o whaulunga o ainga te tasi. O le message au mai a tatou malava. Oe, o au. O ua e whaitolua, o le au whaitolua, le au li whaintolua, everybody. E mo ia o le pe a tatou o I tu langa o whainga o tusi ma fōlanga I oe. E direct le whaau. I oe. O le whaau lea tau ala mai I lena perfecta. So the message directed to the servants of God. Le au auna. Au whinga ruanga. Ia po I lato le ta ua le au osi taulanga. So it direct le au mai it direct ia I lato ia. Ai a tatu no nofo e wha matala mo le application. Io e apply tangata uma. O le whamanatu mai ia I tātou le sa vali le tua. O le ale sa vali le tua. Whai ale amio tonu. Whai ale whamaoni. Whai o le alofa. Io e tu u le amio le tonu. Ta sila le me le manino ai. E sa o. E ta u amio tonu ina I tātou. Ona o le atua li tino tangata. Le ta sila me le whai mamoni mau ia tātou. O lau tau whi au o tau au si taulanga. Ia I la tau. Ue ua mio le tonu. Ia. Whamania mai le tua tatu pese. Io e na pese le ne yaso ia ma le tatu. Ia. So se mana ia. Ese kelo. E o foi ia. Kelo le taimi. Kelo e. E ia le kaimi o le ola. E ta te whaalongo tua I lota tino ma lota loto lota mawhau I lotanga. E soli. Wa I wā I maila. Tua I mamao ma le atua. Mo I alota. Lua tolu aso e le I mafuta le tatalo. E ta te whaalongo tua wa ese leo langa le wolai. Ioe.
a koa lo le vai aso e te loa le te tele I mafuta I le atu. I can feel feelings of what? Guilty. Pe e langona I o tatino. Ai sole. Se pe o kau mamau le mea sole. Pe o kau mamau le mea. Io e. Ni foi na a olola ina puno wifo ma e ave a toa le loto. O le mafaufau. Isia. Langa foi o tatou ola lea. O tatou ola lea. Se ia ia kai mia ka ke whanonga pi e musu musu mai se ka ma I leo lo ka kalinga whapea mai. Stui. Pe iau se se le life o leo langa na o se e ka ua. Ewe. O leo te tala noa, so se teimi o te tala noa tu e por kalame. Ke le tala noa tu, e tu sira ulima se tangata. E a mata tu I atia. Ewe. And that's how I feel. Pe a whaia lua e tonu asu. E le I mafuta I le atu. Hana winga o le upo le mafuta. Te talo. Ewe. Na olango na ina lapala ia lea. Ae. Sole. Wale matango file ola. Wale yaise fia le ola. Ina ua mamau ese ma le mete tau ona taula iai le soifua ma le ola. O le sa vali la le aleri. Yehova o au sa vali whawhetai awina mai ua mali e le tala ina loa lofa e olai ia whasanga tonu ina loto umaya Yesu le ua whai le sauninga se tau whaasanga tonu mai. Se tau whaasanga tonu mai le ola. Aisia, mamau. Se tau whaasanga tonu mai a telefo I na alu le ngasu o le me o lo tupu. Pe tau pau ale o me te manosi ai. Halu o foi o tele mai tau whaleanga. E tupu ai le tinga mareita. E pau ala mea. O lea, tātou toi tepa I sa vali aleri. O lea sa vali aleri. Toi sila I lo wola whatuatua. Toi sila I lo wola. Malo wola, muli. Amor sa tauro. Ia. And deny myself. Ya. O le atoanga na arto. Pe a tātou mai ia manaki tātou te o I le teimi o Yesu. Tumu tātou I tangata muli. Tau te fie whai tātou I tangata muli. We love to follow Jesus. O le upuna tau te fie iai. We love to carry the cross. We love to carry the cross. And we love to hear those words. E whai ane rore tala. Do you love to deny yourself? Kau ese lo marwharongo. Tau te fie muli. Tau te fie amore sa tauro. E whai atu roa. Awhiti oi I ate oi. O winga uma nā o le sa mali aleri. Manu ia le tātou por kalamere ni aso wa fui ni mata upu la talanoina ia talofa mai le li whamatala loto. Me leu te a mata ia I pele titi alo te ni a mata I au whale atu. Au te tau, au te fifia, au te loa olana te inga lea. Moa. I lau por kalame. Io e no fai atu. E leo au se fai fi au. Awa o lea o sosoni ali e whakasa. So I lo te tonu.
o le platform lea. E lai tia taimi o te tula ia i le pulpit, ia po le podium ma le farsa. Si longa e mai tofinga whaiwhi au. But o i le platform lea, I stand before you guys 6-7 days a week. Pe tasi, pe lua la umori mau le li. That's good enough. Tasi pe lua upu toru tala o te mori mau ai. I lo wala uina. O manatu. Le ono aso le vai aso. O le sa vali sili le moa. Ioe. O le sa vali le atua moa u atonu e ise tangata e whalongolongo mai ai. Ise upu e mawhai ona mamuru atu ilo umutu. Ia atonu e whapea nele nā tangata, haleluia, whaftai ile atua. Well, tasi tangata e sause upu ilo na whapena. Wa lava na tuto e moa. Ioe. Atonu o le vaenga fu leo lo wala awina I lea tu langa mana tua fo I masani ana utara noa tu ia te utu. O le whamanuia lu tama. My grandfather, o le tangata na fofoina lo wola. O lana whamanuia I atea, watali. Te mana au ia whai oe ma taulanga I le atu. E o ma te mini, matua I confuse sale mea palale wingo tala. Ioe. O ma te mini mtua I o lea fesili lo ma whawhau lela ioe. Lea la o sinale u, o matua. O lea lava confuse, po lea le tala le toina. Ioe. Ia. O whaia pēla fi au mga luenga masani. E o fo I nia u ngā luenga tutono o community tutono California nei. E leo le nā fo I la ua ai. Ioe, po wā fo I kalesia na ngalue ai ma whaatutuina kalesia. E leo le nā fo I la ua ai. So leo la u te whatatali. I lo otua. Ma lo otua. E tau mai ia te apulala winga o le tala siutama. Ia whai au mana tauranga I le tu. Whai lau I platform lea e whai au matauranga. Ai. Ia. La le simea. Ye vai o au savali whaafetai au ina mai. Whaafetai te lea. Whaftai I lau sa vali wa au mai mātou te manino ai, mātou te fia I ai, ta I ai lo mātou ola. Ioe. Ia whatalo whatu I wōma pāanga uma, whai fōi o nā toe mafuta mai I le nei vaenga o le tautua. O se teimi ia o nā taunu mai fōi la ia leo le tātou paanga ma tātou o masani, ia ma te tala noina. Tō te lo uto. E wansa e malam na mai tangata I lona foi tua na mafoi ona o mai leolanga nei. Na whaingo fia leo na malama lama mta upu e te talanoina o mea o lo te tupu nei. Tau te fiu tātou te talanoa I le whaitu au ma le mea o le whailunga tangata, ma le whailunga lanu, ma le mea o le alofa whaapito. Le lau whai atu lau sosani I lau taupu. Tau te fiu I mea ia. Te fiu I mea ia. Esia, e pipi I pea ia te o e mau. Esia, langa o lo tātou natura lea. O le fausanga le na whau e tātou e le tua. Fausanga lea. Na au mai lo le malo mafau fau lo loto tu watu ia te o e mau. O le mea patino ia te oi, o le mea patino ia te. E le pule le tua. Mea lana au tātou wa ai I mō vesinga I ono iei nei. O te taritonu, e le mwhain tātou te o ese ai.
e le mafai o a fai mai tatu te o i le atua a mai le atua to a filemu. I le mafai. I le mafai. I oi. Au tatu babai fo nei atu nu tele o Amerika. O le tele yon au fai evangelia fau o lo tule mai. Tele tangata tala ia le fe au e suma i nei fo Amerika tele na watua isi tu inga mo ekalesia ma doctrines i le vainga foi whalau i le nei atu. I oi. Ai ala no mafala utala no le mele. O le fai tu au, mane mana tu fa pito. Mane e fiu o te fiu ave esema, e te fiu ave esema oe. Me fo le lenta to e tara no mai o e te lango lango ina le pipi. O tara no atu o te lango lango ina le mele. Aisia. Au ni ave esema tato. Le ai e pipi i le mele ia leanga o lo tato. A o Yesu la. O le whiauna na au mai, e te fili a Yesu, o Paule na le whiau e tau, e na te tau au mai i ati, o ele manino ma le malama, tau te fili ai, ina in whenwha malama, manino ina i a tatu, mea o le sui fuanga le tatu te olai. A e alu ala e lango le vanga te lango ina, e te alu malo manino ato, o au mafuanga. E le mwhen tatu to soa whapea lango, le whai mai Yesu e te taunga uturu o ngata tonga. Seselo inga manu tap sisi. Tatu te ola ma le mautinoa, e iai men tatu whana nau mem tatu. O a men tatu whana nau mem tatu. Our nature, o le natura whaar tangata soifua. Leo tanu mai tatu o matpanga. Ia, si i ma tatano foi, ia ini mata upu whengai ma neaso. Soifua manuia, o e te maitai, ta lofa lau tō wha mua whanua, ia, ua e foi suru le tino te lona pisi lo waso tōna i tā pinanga o la sa, ia, mana ia, lo te watu peisa i le, i se, i tatu container talo, te lo, i nā le sa e pisi ele ni aso, ia, o le fuila, ma i maupea na mawhaina tango e fax, mai se tā tangata. Anyway, Paftai le tua, toe maua le nei a wanoa, tā te toe tala talai, ia ma whamatala i le atunu. Ia nia tā ua fo isa i linga ma nia tā tau mawhaina ia whamanino, langa o tā pito la au lea. A me ia le nei a wanoa. Matu la wanoa i lau tō whanua whanua, ia sauno ia, e te whawhilo i mai i lo tātou atunu. O lea ua, whapea ona. A pileu lima, tari atu, ia, sauno ia. Ia, malo soifua tula epa, malo langi matafi ia o le nei fo iwa. Mana ia le tae, ne tae au sangi nei a matu e langi. Whatalo whaatu, ma ofo alo whaatu e tātou pa anga masani. Susunga whawhea ngainga mo lātou whatua, ia whapea fo i ta mama tina mātutua, ta mai tai ia ma le toa tele o tātou atunu. O lo o whaafonga mai ma, mai mua mai. E le tā au nanga le nei tae au, po le nei au uri a mātou, ia tūlanga fo i māsani, alo maia o le a tātou tala noa, o le a tātou whaasoa, o le a tātou ilo, o le a whapea naona tātou whelafo. Mea, na o mea le lei tātou te au maia, a wā se lumana i manuia, o tātou atunu i Samoa, ma tātou i whafo. Moni sau noanga tula epa, nei le tae au, ia, na uswai i le tae au. Na uswai i le tae au, ona o le a, o le matua i lango le tātou, lango nuu, ai maise o le whaamanuianga, le wha mai o le container talo, tumu container talo, le tumu o le mamalo le atunu nei le tae au. Lo lofi mai tangata e whaatau ia, ia le talo a wala, ia tau maftanga, le mese ala sto na ile nei, ia whapea fo ile tua iai le aso sa mato iai manisi fo i o le au whasalau ia asiata, whapea ia le sunga ia le ataua, sa mea, ia manisi o mamalo le atunu, ia e wha tumulia fo ile fia le anganga.
Ia. O le nei lava tate tutu a te o so atu sia toi ina, sia lo matua. Tā lofa tu pa i whawhitai o le whatu a tātou whailoai. E o mātou e le misi le whula tope whainga whatau. A mātou o e whatantali ma le taimi o le lua pokalame nei le uli. O i tula e pailoa ai le tele o le lango le tātou atu nuu. Le ngata i mea o lo o whai mai mo le tātou whainga malu. Ia a o tātou nei e whaia le ngā luenga o le whaasalalau, longo pui li i le mamalu le atunu, i mea o tutupu, mea o whaale tonu, o mea o tau mawhai e whaale leia. Ia o lo momoli mai e lo whaanga le fionga ia le ata wasavea, ia te oe, tu la epa, ia o le fionga ia le ata wasavea, o le a whapea o na malanga i Samoa tae au, tu sai fo i male, fale la wasinga o sio la tinalo le tua ia alo mai e Samoa ia o le tūlanga le nā i e nei tae au ia mātou New Zealand a whafonga mai fo i nisi o le mamalu le atunu i nei New Zealand ai tele i mawaina le whasalaunga o le container o le talo a ngai i le 5 tasi Tidal Road i Mangele ia e le mamao ama le tūlanga le nofuanga lo ia le malaiola le situ awala o ina le whaatau le talo tūmul malo le tunu o le mana ia e au mai lai fresh le frozen everything o ka tele le tunu ia e iei fo inisi o atu matua i la le whaatau la sa whai full promotion e le fionga ia salala wano o lo whapiena whaatumtungu i le whainga le tatou te talo Paftai fo ile nei wa maua le nei lao o se whamanianga leo mo mātou i nei. Ia mai mau pen whapea fo i a se tō wha se taimi mulmuliane i le fionga al minsta whapea fo i le tātou whainga malo. Pea watu se frozen container ia o tau i Amerika po le atu langa iai nei a was toho a tele. Ta iai la whale ainga, ale me maali ai whale ainga. Ta le mata tau nuu atu o whai atu, o leta mua tulau na vāwha whanga Samoa, i le whai se breakfast, le na whai le mato tonu mateo umai ei o mua le whape kalai, ai mate tau no watu o le ai ma se mea, sold out uma, was sold out uma. O wha, o ka kai wawenga sold out, ai whape mele sau noanga sala, na usu watu le tae au mele au whenga luenga le tae na le fitu, e set up mea, ai aku wa kiu ta vale la tunu. Talo fai. Talo ai na kai milena. Ma ta tala mai la le fitu tai au. E ma tatu se fulu. Ia ua mato e mama mala fale ainga le nei. Ia ve ai la le nei tai mil tula epa. E ma toi la le fasala launga lea. O le asto nai a anga fua nei pe a maua le ola male malosi. E toi whaata wina ai le talo. O ila. O lea la o le fale ainga a le fono fau tua Samoa. O lea la ai ele la tau fundraising i ia o le la tau fale ainga o le sapasui ma lea leisa. O le kale ma lea leisa e se fulu tā la. Ia awhiwhi o mai, susu mai, tātou whaatasi ai lea stonai. Ia ma tātou sosoani e fo i le la tau sa ili ngā tupe. Ia o tūlanga nai. Ma nei o whataunga talo ni tae au. O le a se tūlanga, e le asa wa ai, o tau MTL container? I've got a feeling in le pea tele ni me te toi mo le sona i vai aso fou. Solo atu le mamalo le tunu. Mana ia ta amata si mesia. O le tape, tasi le tape nanga le malo. Tapena o mai le malo container. Whaatau le talo, wha mama, fulisa pau ala le mea le ta fe pisinisi o le ala tu ta se le me pe ale na vatu mai le malo me expenses o le mana ia wa apparently le ma fatata noanga ma le fiunga ia sala le sa fai le live o la utala le na fai o le mana ia lea wo atu la vao tātou tangata. A fai sau fale ainga, a fai sau fale ainga o mea tau muffin o this. This is your chance. This is your chance I te latu le tau ngō fie. Ia e 2 kilo, tasi le kanga 2 kilo. E tusa ia ma uala lea
o le vai aso atoa pe whani aso ma te whaongai ai, le 2 kilo. It's a big bag. Ia, ai manela. Le luas futala. Le 2 kilo, 2 tangata i 2 kilo e 5 futala. E 3 tangata i 2 kilo e 7 futala. Yeah. E 5 tangata i 2 kilo e se lau 2 futala. Ia, ala foi lai e male promotion. Pa pe lua ni au tangata i se lau 2 fulu pe tolu foi ni au tangata i 7 fulu. O lo maua fu ai la lau vai yesi po le vai sa salapa. Ia, to telefon malo le tunu la sala to wo atu sangi fia mau fa le vai yesi dia. Ia, faftai e matua e manai nei fa manianga fa maite. Fa maite mo tato o tunu. Na lua fetau ela marka mo le ota inga pe le ila. Ele ila tu se le ota le ta temile na mato yai o asiata o hana ia papea ia le atawa savea mato na le sa ye ne le tai au ia le fai mai I sa lo ngi usu watu le ota tele usu watu le fai o mon fata mai na sai o fata won tang tang ia masalo la o ta ua le mo fanua o ta ua o ta tu lango ia ta ile ta tu fenga malo mo mea al ta tu tu ai mai se le tato lango le tato au fai fato anga the local farmers in Samoa le wa tato o atu wa alu sa o tato tupe lango tato tangata ia peno fai atu a fa pe o yeso fale ainga o lo taimi le leile nei o lo maua pa u le fatonga sa o le talo ia ai mantua foi la o le fa pe na lolofi atu ia le au fai pisinisi ia au intia ma au senga ia fai faloloa ia o lo mai le fa mua I le mamalu o le atunu. Ia. Tau si ia vai uma te fa fo I tupe nai. E ta sini. O tupe le malo. Tupe le malo. Ala wa uma nga fandu uma le malo talo I au. O mai le au fa patoanga fa tau uma le malo ia le talo fai fa mama everything. E le freight. Mai lo ia tato. Pa wale mena le sel fa fo le tupe nga fainga malo. Ai ale ka ko freight. O inga teke inga le freight. Pe o tulanga umana lai all process mai le tato fainga malo. Manda yesoli. Kale mana ia nele tai au. Ala o vela la sa talo, la sa testa tu le. Ale. Tula epa. Ele tu sa te sa fai folo tu lo lama. O te sa fai la sa lo text. Ta fe lo ele afos fululua. Vai atu. Tolo minute afos fululua. You know, I just got home. Wale na atu le tai au ele inua se ti se tu lo fa fanga samo. Ma le fa moi. O le ye ni pa kiu mani fale inga atu. Wa uma mea. Ala fa o te ye fa pe ma le sa no anga sala. Mo fa no malie. No sa le fitu tai au e set up fale ye mamia. E nan tatala to le gate kasi kiu ta vale tangata lo mai fa tani ia na tatala ia le taimi na le tai au mo lo fo tala fo le sia tatu ma fanua o le manu supo ia tu mena mo umi wa mela na mo ai le ai o le wa fai fo ma tonu wa le fa pe mo o le iva tatala ai le la fa tu lola ia rotorua te lole tonu ta o po ta se fulu atu le taimi le na lo ma nei le vela o meta Samuel fale ainga le tai lo le na tatala le fitu by the way o lo alofa mai foi alofa anga o le uso ia rotorua mo o tu la epa o tu langa na it's a good feeling this morning mai foi mana tua ma tole sa le la pata inga o a fianga le wa mata tutune wa mata na ma ulu male timu ai pe se ele timu itino mamalo le tunu alu le lenga le kiula to ele ma to ele ango le timu ne tai au e se fez o tala le fade o la
o le wa saula pata inga mātou, just before au tele I alu I utai le whainga le container talo. A sia kia le news ua iei a fianga o le North Island a mātou. Ua iei vaenga wa lolota ma mamafa I timunga ma tā whenga. Ia o mātou la nei a au kilani itself, o lewa wa sau le warning, te taimi o le nā nei le fiafi le pō, ia paola le mele na whai nei, o le tapena moli ngao, tapena moli wila, ia ma whātumu, ia nei te ua tupu mai ni pe whia. Pe mai le paua se taimi o nā nei, ia a o le lava tapena. Talo fai, o na winga fōringa mai o se whamalosi na ua lapata I ai lo tutulang. E a whamalosi wala na leo wala vea Solomona la vea ia Vanuatu. The latest na po o Papua New Guinea. Ai ese foi la le whala la vea I fiti la tau. Talo fai sori. Ia, taro sia ia le lo fole atua ia. O la futemi o tuel na fa ia na utu ta pena. Ia. O te la mona tula epa. O se fia la le sa po ele laidi o le taimi o le whainga o le whataunga talo. Ia. O te langona o se fianga le wa le ma ua whapia lo mai mo mai le fionga le li means tai. O na le latamtanga wenga. O, you know, o I lo ai le to a tele o le mamalu le tunu. Lato te lango ma whaata wa ina. Ia fuafuanga le lei alwalu luma tato whainga malo. You know, ese foi lau wa ai nei le tai au. Ese foi, o le tulai, e tangata mātutua, tu lo wa le whafuanga sa mo, e to o atu I lato to. Talo fai. Ta mama tina mātutua. Ia o au ia, nala o tuai au tafo asiata. E kaki ke ia umana whaile whaatawai, e se le tu e kua le tu. Ai to o mai te ia tango ta te whaataha, no whanta mai ta ia te pai. You know, ma whaapea mai, a lo whaatu ia tu la epa, ma le lua po kalame. Ia e whaapea mai asiata, ia langa to fine lo tu la epa. You know, ia whaata lo whaatu le mamalu le atunu. Ta mama tinama I lātou sa mātou wheloa I nei le tai au. Ia lewa momoli au tau alo whaanga I ia tu la epa. Tu sai fo I matou tanuanga nei le tai au. You know, tele tala fia whaile container ai ta whaawau tam ta upu. Tai. Le lava tātaimi, le lava tātaimi o le tāua a whai fo ila lumana ia me se mātou container nei. O le mea fo ila whaia. Tau te pulpulu lima le ngata ila whaasalaunga I nei, whaasalalau mai o tō na New Zealand. Tātou te pulpulu lima ina ia, longa puia li I tātou atu, e lango mea ia, aisea. So le lumana I manuia o tātou tangata ma le atu. Not so much of the government. E titira foi ai. E titira foi, levana, le mamalo le atu. Ia. E te whale intia sasa mai se fulu mon tuputala le kilo tau le talo. Nai ta mai ilo uli te latu whale e intia se fulu tolu se fulu whale kilo. Le whatoa sau sa o se container mai Samoa. Le whaitoa sa o mai ale I le mamalo le atunu. There's no middleman e whaopopola oe. Na wa mai sa o le tau e o I e tangata e whaile whaatau. Ai o te lo foi la pila tau whaasiusi matai foi I man au whai pisinisi. Pe yo le a whapea, okay, o mai pia lai whakau whapea ko container pia au mai. Langa e pe e o noa whainela au whai pisinisi, ele a whai. Ele se mela o noa whainela au whai pisinisi e titilo iai. O le au whai pisinisi a intia. Ia. O lo o lava la tau e lango le sau o le talo le sau mai fiti. Le sau mai fiti, ia, mantua. E ave lua ai la talo mai fiti, ma talo a tato atunu. Ia le teimile nei, le watu sa o mai le container a le whainga malo, angai mamalo le atunu, tu sa o lo le lautelo le atunu. E titilo iai, o ai e whaisona whale ainga, o ai fo ni Samoa, o ai fo ni alo man tama whana wa Samoa, wa whaini o lato whale o loa, e mwhaina whata mwale talo. This is their chance. O leisi mea pila le lau tanu atu au ia mātou I Amerika. Tasine me whale tonu e nei, e meise la ia, a lakun se whalo loa I talo fiti ma talo tātou.
E mua ma makalo fiki ele fatau e au tatu tangata. Ioe, e hotu fatau talo fiti. Ai tati e ata tu talo e au na mamango isi talo ele fatau. Ai Ole au nga. mana ia lo talo ia. Tula e pa ole mana ia frozen taro. Ala mai ia whanga. E ele mantua le a mai e tonga la tau for product. O le cassava o me umane i ei falo lo inti e te lato la i tanga ufi. O la i tanga talo. O mai tonga, mai fiti e no. A lea la. Instead o le ave o tātou product nei I whale o loa, tu I ele lātou māka. Leo a mai sa o a mai le whaitoto ai Samoa I le community a Samoa. Sao latu. There's no māka. O le container la nana vai I le leipelo utata no atu o te tiptilo fo ia ui I se o container la na vatu o hook up le container. I se o la lava la fu o le reefer. O le reefer. Yeah. Me tonu ala na le nofoanga le iai nei. Le whakawai. Ona o le nofoanga o lo iai la ia masini ma le whapitoa e whaiai. Which is good. E mamao ala I tua le nofoanga me lai le container. E alu la le taavale I tua e lau mai ele. E lau mai le uka I luma I le mele whatawai. Oh, okay. So, me fai no whanga palaka uma ia reefers. Yes. Okay. E la uma watu. Whaftai. Ia wana ia nisi sa whapea nei le tae au. Oi whapea mātou e whaatau I o le loto a le Mauta Samoa, le Whare Samoa, le official consula. O lona lawe o ina. E le o iai langi equipment whai I oe. O lea la le a mai sa o ai I. Tu sa mai sa o it's all frozen from the back la la ola uma ia reefers I tua. Te lo tasiri na ai tia lele. Wano o atu o tilo loto a Samoa ina. Ai whakongu le siri pe whaingi outlet se lua. Pe lava le lua. Mo reefers la ia. Nei lo leo mo tato lofa tangata. Tailo e pe la au se ai kia lele fo. Mantua fo ilanga le le nofoanga le malo le wana whai e tato export authority. Te langa ai o ina le nofoanga langa. Mantua o I le mele nofoanga consula. Ia e ke tau ana whaaba noa le ka paka a wala ia le whaanga ina o le tato hole a le whale o Samoa. O le mele tu e whai le tato export authority. Ia te langona o le nofoanga le na e whetaui. Mai le tūlanga lea, ia se taimi ia pa a mai o na whaifuwhanga tato whainga malo. Te lopo ina abe ia le to inga mea whapeo containers ia. Ma whanua atai I le vaenga lea. Leo o le Export Authority. Lea le tūlanga o ieri tato, o ai fau le CEO o department lea. O le lavolo ngā lua ile li o pauli keneti Masalo. Ia, ele na pe langa pe o CEO fou le na tofi le no fo inga no matni. De tofi le temi o la minsta I le la ule malito I fatoanga whenga whi. Isn't it the CEO o Seu? Le ai. O Seu le pesa I o le Sross. Ia, na sa ia I le MEF. Le ai. Pe uma na ia keneti le faulalo. Pe uma ia from memory. Le le fa o le fa no tia seu le fa to a ese nei na wasui le to mai cha ile wa tu lai mai nei le. Yeah. What's the new CEO la? O seu wa sei na. O seu le sa ye o le new CEO la le wa tu lai mai o afamasanga taima le tane matamua. Ia, o le na, ta amata mai ele na. Ta amata mai ele mtapu ngā ngawa ia o nauti na. Ta tala no mai ele ta ua. Langa o le te mana tuan ta tala no fo I le liwa seu ma le. O le ai, e ta tana mata no ai. I le tūlanga, le la usa o ala tanta le whamtala ia. Le usui. Le whamaunia mai.
o Dr. Seu Joseph Tawati. Yep. He is the outgoing CEO. Okay. Ole CEO olea. Ole MEF. Ministry Agriculture and Fisheries. Agriculture and Fisheries. Mantua lang o Seu Salis Ross. Yeah. Le lana ese melo malis Ross le wa ese tangata la wa CEO les Ross. Le na to sa wa lo CEO I le MEF ia Seu. Le lau whamania mai Dr. Seu Joseph Tawati. Yeah. Ia tangata na matala no pe uma minista. Ia tangata matala no fa pia e iai le se inga le get along male minista o fatoanga. Ale la usa o ala le mea whanoi. Le la o sui le whanoi te. Anyway, lo winga le to iai ke ne ti whauralo. Le ala le mena utu. Okay. Yeah. Yeah, la amatatuia mana ia e whalawiloa mai ale minstawa onga. Ai ono Dr. Alec Ekeruma o le whalawiloa ino le Samoa Qualification Framework. Tusa o le 3rd edition na lea. Whatasiai maisi matati ata ua ale Samoa Qualification Authority. Mana ia o le ua whaatulanga se guideline whaatulanga ni guideline a wala le processing o le tatou Samoa Qualification Framework. O le whape o whaasosolo tangata whaingaluenga o mana onga o le ala manuia ua vabe o na suia o to mai fo wha tenikolosi ma wha moenga mana o mia ai tātou e wha wau pēr o na whiutanai mo le lumanai le lei. Wha mautinoa I foi la wha pēr o le Samoa Qualification Framework o le lato whainga wha o onga moa o onga tu mau ina ia tala whea ngai matani le lei ai ma onga tasim wha momuati na e ai o le atunu. Mana ia lea wanoa, ngā lulu e whaatasi ei whaululunga to tolo lato vaenga o onga mtanga luenga wa onga, ma ngā nuu, le Universitea o Samoa, ia mapulenga o whaelonga tau o loa a Samoa. Lela wa ngā lulu e whaatasi ina ia whaamalosia, tau nuunga mo tangata, a maisele lumana ia tangata au ina I Samoa. Mana ia le whamaite le whawāria e mai I mtanga luenga o le ngā o onga. Ia ila malesi mena mo whanua, I le ofisa o onga. Ia o natam whai ni tu la fono se lua. Ina ia pui ai mea tō tino. Ma mea o Samoa o na le au mai lunga o le pui ai. Ma malu tino ai mea tō tino maanga waa. Whaaleanga nuu. Samoa Cultural Heritage and Traditional Knowledge. O lalo fa manu le ofisa wa onga. Lea lai fa pe te loto inga me foi mo mewa. Trademarks e tam fai pui ai designs foi o le pe a Samoa. Ma manu o le pe a ma le manu. Langa o le ova ai pe ua fa onga e isi tangata e au noa ma se fa tangana fa pisinisi. Le la a saula lalo le fa manu le ofisa wa onga. Manto foi tula e pai ele ia se senga ma ila tau le whaonga inga le copyright me tau musika. Le ia sona ise senga tulanga le nā. O le mana ia la lea pe a whape o le la wha ofi e se tula fono. O ngā manatua le wawa ai atu I ele tamaita I e fo inisi o le mamalu o le tunu o tonga le wata tā la tō malu. Tā la tō pea. A le wa whaonga ina designs a tātou I Samoa. Ia le mana ia la le nā ai inga wai ai ina ia. Lua tula fono nei tam whai au lang ina foi le malo. That's nice. Yes. I te loa no va ai company ofu nei mo sportswear foi in America. No va ai la le design le kam fa vivo ia le tatou. Yo, ora matua ai design sa or tatou no ai fa nga se company business in America. So sai ele tusi no faita wina. O pe valu e o se fulu ia design ese lea whaonga ina le taino o le malu ma le taino le songa imiti Samoa. O design na lea tātou tusi o le aveau o le fetu me uma ia a le fota te vai atula wa
lewa tata mai ia me i tino tangata, o isi tangata Pasifika. In other words, o lewa lato whaongaina tato Yeah. design, sa. Yeah. Pilo, nale utam faisa mo le vanga le ofisa wa a walang lawina la le malo e lua ni tu la fono le utam fai fatu mo le puipuia la o nga va ia fa le nganu ia matatu metro tino. Ia ole nawa whaelo atu ia le lefo tamaitai le CEO fo ale mtanga wengo o le ofisa fato angam whainga whaiva ia wale o la vai luaina le mtanga wenga ia te le lope o le atu mawai pea le afo le CEO lea ai pe le fōringa mai to e so eina se si CEO a wale ofisa whainga whaiva ia tātou te mawase au te lenga munmuli. Ia e fōringa mai e tele fōiseanga wa le fionga te mai ta ia af masanga. Fōringa mai wa luas fulono tau sanga o ngalue ma tau tua i tutono mtanga luenga le ofisa whatoanga. A le mea mata ina, le whapea i eise li poti ale malo o afa masanga sa tau la mua le atia e ina o le ulua i fuafuanga o vaenga o whatoanga le atunu. Mai le lua afes futasi se o lua afes lima. Ia e fōlinga mai la te lele anga va o le tau sala. Le wa abe iai le whatuatuanga le fionga le li Minster. Ia whapea fo i le swimming star. Ia whapena lango fo i la le fionga le li Palemia. Ia mali tato whainga malo le kapeneta. Yeah. O le tūlanga le tātou waa. Yeah. Tūlanga le, mantua foi le waa le foi sa vesi ia sa mai e foi whaitionga le toi ino tui la epa le tātou waa le. Le waa le whape le na mata le waa whape e tolu lua e le tolu miliona. A le ea io e. A le e awa le wasau le taua luas fulu miliona. Luas fulu miliona. Le la whapea mai le sau noanga le fionga le li Palemia. O le na fasili le autostala. Le sa malanga whapitoa lava le fionga le o avea ia ma sui Palemia le fionga ia toi lupe malana au malanga. Le na malanga i le mela e whaia upgrading o le waa. E fia i loa tonu le tūlanga o le waa le whaafonga le whaiei wa toi suia le fufuanga sa moa se waa fau i le waa motu. Na ola e ilo. Pe anga waa le waa i le waa leo apolima ma pēo o le teimi e so waa ai la le a lela e mai le tari e le whetauli. E le ngafatia ina e le waa. Ia le o ilunga le luas fulu milioka le tau o le waa. Talu ai le ai o se fuafuanga ta tau. Wa mantua foi. Na iaia le tūlanga sa tala noa. Sa mai ele le whangau le mali o tula epa. Papea o le penga fatia le waa le vaenga le waa apolima masawai. E le ngaftia pēo le teimi so waa ai le vasa. Ia le la sa whapea mai o la e sa o la le lei atotoa. Ma mai e la le ta fesilingia. Se fesilingia pe wa iai la se insurance en whainga insure ai le vale. Ia ai sa le mawhaina tali ia mantua. O le tato whainga malo fau le whainga malo le wa iai nei. O le teimi le o le tato le teimi le malo tausi le sa whapea na lato whaunga umina le whainga le nei polo keti. Ia o Minster fo ia le mai e poti a olo vai. Ia o lela wo tūlanga wa matua i tinga ina tato whainga malo i le tūlanga le iei le waa. O le popolenga le o ngā whapea e se le lamatia o le o ngā sami le wao o apolima masawai. Ia o tangata masanina e whemalanga i le waa le whautala. Ia. Tauan tau le waa leu tata noina mawhanua. O le ale ngō le waa, o le Aurora
lele Aurora di lima. lona lima. Ole tāua ia te au. Ole mawhai e malo leo tura I mai. Na ta latu tu e sila tutoa. Ai le ole vai ma mau le safety o latu no. Wa le fo tilo a fai o in fautuanga na fautu ina. Le ala o take care malo nei. Le malo le o tula mai terminate. Ole me tāua ia te au mele mo fanua. Tāua ele o iaitu inga me fo le pe o leo wa ai le malo. Fix it. Ai le whaina ba ai. O na tusi leo le lima po ai na o Lima leo yo. Na ba ai tua ile mea tam whailo e suen. Le whaila manei le plan leo a mai ma whanua. Na wha uma pia. Mai le vai a me pe sua sesi new buyer po le ina ia tam whai ia te make up le tupe la tunu. O I te lo ai le whato whala inga. Ioi. O nei le mwhainta tu te me ia ile mele. La na ua ua umana whaatau le whaama na lava ua nga ina. O le saole O le tulanga na iai wa a motu whaapea ai ia awha mai ai pe toi milionga le me te tomi umalo le whainga le maha. In other words then, lewa move forward le whainga malo. Lua a wala le option ne titilo iai po iai sangata whaipisinisi e lisi ina iai le maha. Or alternatively, so whaatau ese atu le waa. Ina ia te mawhai o na maua mai le vai ngā tupe le wa whaalu. Wal pe o tulanga na ia sa siringia la waa Dr. Stuart Ballantyne. Wa whape o ia le iai. Na siringia la le whape tu mai se wha maoninga o se insure. Le na toi tali mai Ballantyne. Whai mai pa wale tala e saunga le mu. Ia, ai longa wo o Ballantyne e taimi. So wa ai le vai nuu lea. Nei lo ai la ia le toi ngā waa. Yeah, but yeah, le o se expertise le waa tu la epa. Yeah. O hao se expertise. E leia se senga le waa le ntua e watu. Ma meo Catamaran lafi o ai te tonu o Australia, which is, I have traveled in those. O le e oi mo meo lakes. Yeah. Ai, e le o ai la ni me so wa. Wa because e le pe o wa ai le ma sentato o I se vai. E maua lunga I a house o wa to te o lunga skepu lunga ala melia e te toia e papa I le sami pe o na fo na sa le lo va pisi mai lunga le sami a o va te le la ye nei sa mo e le mfai na ta fisiringia ta ita ye le na taimi. How is this possible for Samoa? So ye longa winga te o tu pun fala lave ia to tele ni ola e fale ngai nai. Wa mana ia fufuanga al whainga malo le wa iai. You know, they're not dwelling on sing lima po ina whaia. Just move forward. Le tūlanga na iai. Two options, either to lease it out or for sale le wa as tangata whaipisinisi na te whataua. Malo, mana ia. Ole. Yeah, sa no to le. Le mea voi le mea so vale le spa, le Samoa Authority, Samoa Port Authority. E leo se la tum ta fa yo leo la tu e fa ta wa. La tum ta fa yo le va yo wa fu mo me uma fa pena. Ya pe o fa ta pa o le mea le mo mai le fio. O le tupe la va ale Samoa Port Authority na fa ta wa. Ayo. E moni ai mantua foi lai, moni Samoa Port Authority. Ya ai alo le min sta o ngal venga tele E nala le lave le ia ta move forward. O le tūlanga la le wa vava o ilunga social media tu la epa. Vava o I le tusi le sa out mai le whinga leak out mai I le observer mai lato le tusi le IMF. Ia mantua ia sa sota ia tu fo I Samoa. It's an internal matters al malo Samoa. Le se fe awa interfere mai le IMF. Let's face it. O mea tama whai le malo e whaalele ia le whatupe tu tonu al tātou malo. E le se mea o le a interfere mai ia vaenga ia isi whala putupatonga Ia. O le whape mai
O swinga o fuafuanga I o tula fono whatututono Samoa. Pei folinga bei la a tau wha fefe mai le IMF a mantua. Na whasilinga ia aise ale me ua concern le IMF. Is it because o lea la o Samoa I le tūlanga whaanga I le ua mawhai mga whatia Samoa o na wha le leia ma develop lona atunu. Le la pela yaila le lato concern. But why are they concerned in internal matters al malo Samoa? Or the central bank, it's under the government. O ala fufuanga le leia le malo ina ia fa le leia ia au nanga e maise o le development of data watunu. Ele se fe awal IMF because they have no saying in the matter e pule le fainga malo. Ia mafufonga o nei company te tele. Ia watu nu e long. Nai Samoa ia lato. Io so fa mo ia o concern o lato. Ele o Samoa. Mantua foi la I tausanga tule te pota luone tausanga. A o iai lava tamato fasoa ma se taso minsta. Le fionga ia mulpola na vosa. Le na malanga I New York, le taimi e whatawaina o le Women's International Day. Le sa whai elfontanga New York e whapea o le to a tele o atu nuu. Ina ua lātou maua le tala I le polo keti le miliona le a Samoa. They wanted to adapt le fufuanga le a Samoa. Ina ia tina e lātou. A titino la IMF. A whapea e alu polo keti le a Samoa. Very successful. Adapt mai lo isi atunu. The same thing for le atununga. They're not going to be loaning out from them. Yeah. They're going to develop their own countries. Yeah. That's ole popolenga na company te tele ia. E mesa World Bank singi. Mo yo donors I ka ia ku I tato. Ai kilo mai foi la ua so ronga le lei ma no winga o polenga te ole to mo se la tu nga tu pe loan na tu pe I tato. Ona tulang valela sava ai whapea o Samoa only a tiny country e le iloni tau sanga e atia e lātou. But it came as a shock le tātou poloketi le nei. That's the project o le wa matua I mātila le whamaite ma maua le manuia le atunu. So there's a possibility in another 5-10 years time. E le to yeni no ngā tupe le tātou atunu I whatupe tu tonu tele e whafu. Ona lela ama whaia na tina e Samoa ia Samoa. A whai whai la e tilo mai ia isi atunu I whafu. Le sa lato mana na o lato te adaptinga le tato project le nei. So there's a possibility if manuia umaria atunu ni. Ya lala le tulanga ye le IMF. Ole le to ye longi lonas un tangata o long mai ma pi ole yo e ta ole tu sili na fano noi I tu sile. Ona ole whawhita auri lea o lo I tu tono o tatou atunu o le taumwhai atua o le malo I mea sili mo le o I lātou fo I lea e le o lātou te le o la ngona le mea o le development o Samoa. Ona ua tausisi lo lātou loto ti ngā. O le tusi lea. Tasi le nei tu. Kia I loko vai aku o whawhola mai lunga. E whawhola mai observer. O le whisili. O ina matu e auto observer tusi. Ele I director kunga tusi auto. O ngala lo I tula pa titilo iai I o lo CC I le copy o le tusi lea. O le Minsta Finance. Le fionga ia mulpola. Sauloa o le komisinga o le Central Bank. Titilo la iai. It's either o le lava iai le tangata le tonu o lo whaia ngā luenga lea o le leak auto information. O I fo I le komisina o Atalina. Maiava Atalina e Nari. Lena saunoa iai le mana ia saunoa ngā le whinga le mista le matanoanga. Tele le au la lafi le tutu tanga luenga le malo. Ioi. Te tonuina la so vai.
Whawhenau tu tila o tasina ta o riki mai e? Tula o leo te ata o nei le tae au. Nei le tae au te le ialu lai o le container talo. Ai ta tangi la telefoni, whaaluan ta tangi o se tamā mai Wellington e mai fotu a laloanga i Pokalame. A male tangata e wala au mai Australia. O tangata matua o se tamā wala au mai. Ma whapea mai la le tala i mta upu tono ala le utau. O te ata e whapea mai atu ina, e sa oai. Ke wala lai titel pa whalawa, e tele i o loi e whetolofiso. O ata wha te tama, la winga tala whamai. O tau mai ina, so sam tanga winga, to o tele la au spai e te tono le whetolofiso. O te sa oai la sa noanga lea. O nga titilo ia, i sa le tatau, o na o le tusi le observer. Yes. O te loa mau tinoa la mai, e le mwhaina vea le fionga tamata, I mean, star le tusi le observer. Ai. So therefore, it's either that comes from the CEO itself, alanga le o copy le CEO le tusi lea, e na o le komisina o le Central Bank. So, o le tulanga la na FCD nia ila ina. Ia. So le, se au ka kuri vai kaungi me o whainga kusia. Ele ngatara artusi na. Artusi la le matar noi masi, tusi tonu ai alu ile mtanga buenga seri minsta. O le afoi, o le soifu maloloina. So le, ia. A se fa uma tonta upule le sa no manino ile fianga le lipalemia. E iai wa le wa iai foi tu singa fa pe. Ia le fo tu silimam tau ai maanga ile fianga le lipalemia fa pe. O le polikiki ele o le musu e ama. Le sa no manino e iai le ia tau al malo e su iai le mea e tali tonu le malo e tau ona suia. A ni wale fa le leia a wale officer tu tonu o le Central Bank i Samoa, a le mea te tau na whai. O le fesili la le fesili ngi ai whamtalanga ia. E wa ai e so o na whai e le IMF ma fesili, o le ale teimi tau fi ai e le IMF le whaalawe lawe i whai unga ua whai e le malo, e ona le whale tupe tūtonu. What is a sa o le leile tali, le fesili mea. Where do they stand? E le whalawe mai lātou, e le pule lātou, e le whapeo se vaenga po se branch a le IMF le Central Bank a Samoa. O le whale tupe tonu a Samoa, e lalo le whainga malo. O le fesili la mofanu. A whaila whale tonu ia le kaku Central Bank, ia tātou ai. E ma whaila ngaku le IMF e koe whafo ia umangi me u whale kongu. They can't tell us. No one else can answer. Ama atitilo iai. Mo le whatupe tu tonu whawao malo. E le mawhai se tasi mai whafo. Like IMF or ADB or whatever. E le mwhaina mai pulea whatupe tu tonu a New Zealand or Australia. They can't. Langa foila le sa yele titilo whapea. Oh, it's only a small country that, we can fool them or anything. But no. Lea le o ye fu tui valea. Ja, saurika. Well, pe tulanga la le mai o le tulanga le titilo le afionga tamai tai minsta tupe le no to ilo ai tu la fono fa tulanga ai tu la fono mo le tato Central Bank. Ia ta mai la ia le tulanga la le pena e o no te faul talaina tu la epa. You have no saying le sa tala po so leo. Te ona sa no ele fionga le li minsta. Se fa ia sa tala le wo fatata noanga ma le fionga le li minsta. Manino la vale au mainga ele minsta o le mata upu. E onga fo i tūlanga. Au tere i o le tūlanga le mele au whafonga mai i ta i listeners o ka pukar me te mine.
ele lei pe ona ta batua sau ia ai mese fo ile tele o te mio te tau tuai auto falongolongo to a i sau noanga atula epa o le tio e langolangoina o la tau followers o toe ngana la tau le taimi o tuila epa a o tula i mai e fai mapale mio le atu i tau sanga tele ngana o male na ngana tula epa so me o male tau fai tula epa e fai temi nei o le ua toe avea i ele sasai yo le la utam fai o mai e liu ma tam fai fa le anga mai le fai nga malo ma le fionga le pale mia ma na kapeneta yo na ta fili sau no ta ngata nei mea to tino le malo ta avale o me mana tua foi mo fanua ta sile nei mea tauna tau sanga uma e sui e ka vale a kangi yo esta sui ta vale ana foi na pa i mai lo i le no foi ngana o tele na tu mai tiambe sui lo ina fiwa ka wanga ai fa nga lava ka vale wai ma ka vale ngai Yeah. Aule makan wanga la le fionga ile le minsta ai ele kele si piko le au menga sa o le o le fam talanga le fionga le minsta o lona leanga kele mang o ngiure ko ngat malo tele tangata leanga yela lafi to tonu o foi la ia lava department o le la to fa no tano o mau tangata sa saertus ioe lo mau tangata na sa saertus a o le tulanga foi le esele male miole le va ai le o tangata ilana me e fai ilalo anga portfolios ma me uma o lana nga fai a o so le se fai le me le tau o no ia pe mo ia la o ta vale ilalo lana portfolio ia le a fo CEO le ai me tau o na wia mo le tau na va ai fa pele li minsta o uma na fai applications so ta vale uma ni o uma na fai ma nga ia so o le o mai la ta vale ia latu o le wa ia latu te fatino ina ia latu tiute ma faiva o le latu departments o uma na fai paperworks legal documents e fatino ai le mai ngai tu ta vale ia ile ma fai foi lana o ta vale pito sili na lei e te tanu fa ngai le minsta malana CEO ia ole pe ole mena na ngona ile leo o si ali o le fa no noanga o le tele o tangata o le fa mo ina le malo i tonu o tanga luanga nei au tangata pito silia na leanga o lo ieto Ia wo ele tanu ele tala fanga le wo male taimi to clean the swamp. Yeah. That's exactly what they should have done now. Clean the swamp. Ona tu la le yai. Yeah, they were popular. Ile lua interview male fionga le minsta ha. Yeah, amu ia fo popular bo fetusi ya isolo ai. Yeah, ana wa mona sa no manino le fionga le minsta. Yeah. No io e ia la mea. Yeah. Ono le kapeneta e whaapenana longo ai le fionga le lipale mia, po o te maita i le fionga le te maita i minsta o tupe, whapea ia o le tūlanga lea, o le la ia o tātou ta vale ma mea whapena a. La ia i lava le procedures, policies and procedures to follow a. Ia a tūlanga la le iai. Ia e sa oi la, telen manu ai niu. Because at the end of the day, sa le tatau lava, ona avatu sa le tauna post atu e newspaper nei. Because the matter is internally, na ole fionga le minsta malanga director. Ale mo la ofisi. Tele la newspaper le fa per newspaper le chapipi. La le tura le fa per le tura le chapipi. Ole lato profile le lungo Facebook. Le fa pe mai ai o le page le HRPP. But man tu foi connect lava le HRPP ma le Samoa Observer. Ia, na tau tino ai fo, e siri minsta. Na tau tino ai ale team na. Io, le team na ale HRPP. Ma le Observer. Io. Okay la. Le te fa pe ai si a fo i
newspaper e ta'u o le observer. A lako Facebook page, o le na. Yes. O le whala no o whai tau. No o whai tau ne le tae au. O le lato letter to the editor. O le mali e whala ia. E whale letter to the editor. Ai, no sa iria le po oila la saini. Oile saini. Oi se momentua. Ta tawana saini stangata. Ale si le vaenga le saini e whapea. Saunia ele committee whaatonu. You know, the editorial committee instead of having one person's name. So you don't even know who's in that committee. I whapea mai eilan. Whainga luenga i le malo pe u mia fo iso se ofisa le malo. E mana o mia le mutai o tangata o lo ngalue nei I whainga whaavai matu la fono. E au fiai matu la fono e whaatatau I le whaatau wina ma le whaonga ina o ta mali. E whainga tā o na malama pe ai se ana manatu ai. Whaululungo mtanga luenga o soifo malolo ina ua tu usau noa. E lei tu usau noa. Lela I also le letter to the editor le. No one le wa tātou malama umatangata e whaia pea mo ia le tofinga letter to the editor. O le tula epa. Whaia pea mo ia. Le whailai popoto newspaper. Le ta ua maile ingoa ona o le mantua. O le waiai le lumo whamasinonga le case. Sa le tatau nona toi whai. A le lawa sau sainia ele committee whatonu. Editorial. It's a lot of BS. Si ana masangi na. Ioi. Ia o le mena le no whai tawa ni le tai a wapia. Ia inwhinga renga, tangata whinga renga, uma seta taunau iei tu la fono. Yes. Na mai, na iloa ele HRPP, taimi o lato paia inga, e mi tai so o mai le luas fulu ono tauzanga. Na lato iloa muli tai ni tu la fono. Tele o taimi, pu e mai ata, la ule, tautalo, la ufafie, a number plate ale malo, a tangata, it's either a minister or the CEO om tanga renga, le taimi o lato paia inga. So na whai e lani tu singa le observer I lea taimi. Na whai eni ilo I longa ale pale mia I lea taimi. Na o mea pepelo e mai e lau mai. Na. Le mea vole le tapitali e fwoi ai. E fiu le HRPP man au wanga I langolang. Le ai au ngala le vai e malo. Tangata le HRPP le whaunga malo te mine. Yes. O tangata sili ana leanga. Lela la watu sa pela utala. O le tamaita I le ua ta ua e afu. O komesina o Central Bank. Sila toto ai tasi na o le to o lua o le lilo limongi I lunga le officiale. Le vankau fa isifainga. Ioi, le kau koe sa fai I ko lua kanganga. Ma tangata la e fai melenga ia. Langa esele le whekau I o le me o tusi la maku private. Sau so le fofola mai lungo ngi pau whapea. O tulanga le iei tula epa mantua. So o se whaala potopotonga mtanga luenga le malo. A whapea o le tusi le a watu I le Minster. Le se whi awe access ai po ai pai mana whai. Yes. Panga nā ua whai ele a whionga al Minster se whatonunga I sanga personal secretary. Langa secretary whapea e respond I le tusi lea. So therefore, a whai lai liki mai, tasi ele kaka responsible. O le secretary le na avi le mea lea. E pena whai atu, le no titilo tusi. O le Minster male director of health le avi ele tusi le nei. O ila le titiloi. A whai la, o lai malpuipuia le Minster. A le sa ili atu ia le director e ele tangata wana tatala ina and all this. So, review cameras. E loa ina. Po ai la le corporates le whaia le amio. O le Snoopy sololo na isu se tulofa fonga anga Samoa.
onga o le ia la le spy lea. Ia a whafonga mai le fia ngā le mean star. Ia whapea fore kapeneta. Whai molianga, whale pui pui, Yes. if it need be. If Yes. it need be. Yes. Whale pui pui, you know. They've got to learn a lesson. Wa lewa na polonga le atunu u whainga. A le whaila wa mai lato. E le wha maoni. Nā ora ngā oi mai whao mea lo ngofa malau re kusi eres. They're invading the privacy. Wa le se wha maoni wa le iai ma maua se saunga le mu o whainga malo. Ai, e salo tala le whai atu. Ta whili sau noa tui le epa, male HRPP ka vale fau every year. Ole me na sa te whatu tula epa ele se sele nā tanga. Ai tanga ia tu lo wale ta o le swafa o na wa whai langi wholaunga. Ia whamunali unga. Yes. Ia la no ye, lunga la lo. Whafo wina o longa ofisa o ka halwele fia se la wafe. A mai le ta vale fau and all this. Yeah, na pisa tula epa. No. You scratch my back, I'll scratch yours. Ja. Ia, ore vai ngā lau tele langa le whailano mata tu le porkalame anai uso nei Australia. Ai tā ua mai whaila le sui leo vai maunga toru le tamo e mai nei. O siri o fomai tupuola fomai. Oi wharingo siri. Just ia wa eta wale tulanga le tato pai election o sui ne le la tamo moe o taia i seu fiti ai maasu o le Fast Party lau timu ia wele se va ai independent o wa alata mai Filemoni independent ma tu mali I fo mai sa polu o le HRPP Nā la, le ngō tonu ana le te whetulanga u wharongo tu ina iso nei Australia ta umai ai. O tu mali la na watu le HRPP le afo le siaki na tu e siaki e alu le stala le kupe le HRPP ai wa kupa u pounds me siaki le se tupe ko sa ro kama ia ko su me ro ai le kupe le stala i palo kale ia le fa pesa utala na fatu o le lipoti mai na iso na le tio fa sala Australia no fa no foi lá, não falamos falma foi tulepa. Lena ko vesi ne ya le case fale adili ne. Ala la le wingol mela mo fai. That's primary. Le wala to fatawa ya tulanga le ya mesili. Na mo to fai lo maya le penso. Le ni tu. Le o le me ton wala nga le walo nele selinga le suenga tu pele ta wai fasa le anga lua ale su enga mai la tupe ale HRPP su e mai tupe fa le apilia ale li o limo no manino lo fa longo o komiti o le o vai lua o ia le o tai fono o komiti su tupe ale HRPP o ia le na e ia ma le fai pule mai sava ia matu I fa le alupo ia ma le to fa to lima la tu ate telefono ila ia le fai pule le ala ngai kuri tonwa le manuia na fa sana la ngama la fonga ia abo le telefono le fono fa vai so telefono I na batu ai no tu malo e te ala tu te telefono ma alo so tu pele HRPP ai o lo tiu te fai e te alo sa ili le manuia mo le tu malo le mana ia fata tanoanga le sai le tofi tai li seu ma tapuala le fa manino la ba ina wa uma le fainga palota wa tula I mai ele I fa pesa fa atari na sa tu ma sa mali I ona I tu I vai nu uma lo na I tu malo sa ili po ani me o lo mana o mia le la sanga lue file proposal abel United Nations file proposal malo Australia file proposal abel Netherlands whether it's a project more tinamata mai taipo e kalesia or ni sports materials e mana o mia mo ni auta alo o le tainga ile na o le tainga tofi le na lo mana o mia ia dato waila le tofi le fasal le anga dua o le walo su e tu pele HRPP ale alo su e se manuia
e ave lona I tūmalo. Sa tatau ia na tūmalosi a whai o le tūlanga lea ua whaasalaina ia whaasaleanga lua tatarene la fonga a le toia ina vai tangata mutu leo o tofi lau lino. O ia tūna samali, a mai ni tapa auma ni tamali o le tūmalo o le fionga le li pandemia. Ia whia ye, wa tau la mua ia, ia eso ia. O le mea whaastaivi ia le tua, ua o lava le tūmalo e whai le mea manui ai lato. I le tau whaatatu se lato whaipule. Le whaupea solo whaipule su e tupe, a wala le apilia a limongi, a wale keisa tula e pea whai, o le na wa bounce mai a lato siaki. Ia. Ia o le mea tau kusa, o le whaapunga ona, alu le li le te teifono I. E su e tupe whai ei mea le ita pipi, ai le ai masang pau kahalanga abile. O ala to pupu e whaamatala, I le o mai whaasale le anga. Pena iai, pele iai. E loa I ilon whatamala. O le iai, te le whatamala. Ana iai foi, ai le sauai, o lona la whatamala. Tau le tau pu le whamun mo le mawhanua. O le tangata e nau mai I le sa vali e whaasale le anga. Lea ua whai mai le tala e leo whaasale le anga umana. E leo whaasale le anga umana. E sao? E le mwhain tatu, a tatu tele u lofoi. Peto a tele tangata e le I mai. An mea u mautinoa. Na tasi ale nuu na whatu e sero mainga na olan malama. Na olan malama. Na ole nuu a ole minsta o I ole afu e whaipule. Ai mai e sale la valu. Iwa, vai a whai, vai sa uru masafua. Nen tu moile I el savati. Male upua le sa moa o tu whaafonga mai. Ele I o ia ele leilo le leia ele malo. O le tupea ia whaanganga. Ele se longa e atu eifo. Ele iei se mea whapena. O le tupea ia se I o latu whaasanga I whaitala. Ave tupe. Ele o stafi se tupe na I o atu eifo atu. Ai o le lava ua tam whai e toso ia. Ia lupe daili ia whainga malo. Ai o mai whaavavau a mene mawhanua. E feo ki umana ori ei. Ia plero po e kako mo ale ori e ku mai le la fatu lau tala. O tuila epa. O ai foi, o limongi. Ma le li le tuka I kai. Kasi ngape pelo le mawhauwhau. Kangaka ia. E feo ki malau le lingei. E pala I whaivi ma ai eilo kingo. E lea koe ku le lako hita pipi. O le kalamongi alu whai atu. Yai, langa e hala na whai atu mano sila utala whapia. O le vaenga ua toto lima o le vaenga whapwhai. Ua feoti tangata. I lalo le leadership lea. Mai le toi eisa wanoa. Le mafuanga le downfall lea. O le downfall lea kule e paman e fiu e koe sua sea wangoa e whaima. Ioe. O mai le taimi. O mai le taimi o le atua. E fiu atu e whaasao sa o mawhai misi tonga fiti. O le taimi o le tangata e le whaatusalia le taimi o le fionga le atua. O te taitono lua sa lau pasene e le toe e le lopo whenu tausanga e toi mwhai eno mai tonu le HRPP. Vanga nā lava wa iai sesi pati fou e whaatu lai a wāri lato te angai le whainga malo. Pela wa e sau noanga I le savali le na o pen ntofo le no whai atu. E so o tau songa wo te I futa o matamata le le iai. A ui lo atu o au. Tu sana matamata to o lua lava matawhea. Aula le na whaila utala I a tawhea. Wa I ila mele kula le ulo. Lale koi inga I o le tu sa o le tangata le e poea le ata pe o le tua tutua a. Ai loa tu ai la tu o tamali I nofo mai luma. Ai ina watu mai la le kea moi luma. Titi a whakuia. Wai le na whai nei ala utala le ila mo le ia tu lo la mau nasa. A tau titi noa. Ia o tau tonga wa ule le fionga ia unasa Laffy Winterstein na. Ia la o ia sa malama. Na pero fat e ia na isi le fapeto tele. Ia le me mali ala tu le po wa sta pa ia le tu le.
O le whapea mai. Sa te e lato te le talia ina le o le tumalo e wheloa I male fionga le li pandemia ma le kapeneta. Ai sa tama whaifo ina ia lato fo malo le. A watu le ta ino le ta fono ia lato. Yeah. Le fo sa tele tala nga se lau limas fulu le back to school. Yeah. Le whapea mai le tala. Na mua la maku le kiuma le lisi o lona ainga. Ia le sa vea matofia le tu malo. Ia foi. Ngā tolo ai wha ana. Really? Iho e whapea tau te o mai to te whaafōlinga. A o lea to te in behind. You know the reality e tau nuu mea ia fola e whainga malo. Ai ono lea. O le ko dirty politics e mana o to te uina, to te controllinga. Ale whapea mantala, right? They were first one there. Mana o e watu le lisi. A mawhanua. O lesi whamauninga o me ta te tala noai. E le koe kula I le ta pipi. A tu wa e fo ipo o aile wa ame I ta tonunga o le tunu. E ta pipi tu lepa. Fia me. Ko laulia malito. Ka ko olola I e palota. Ua fia ngi pai elections ua fai. Not even one. Nga malo e le ta pipi. Not even one. Ele ia se pa election nga malo I le ta pipi. Ole ata manino na ta te loai. Ele o te lango in ole tele o I tu malo I to malo. O I tu malo ali ta pipi. HRPP e malo ole fast. Ia le feu ala langa I vai mongoton. Ne foi me le tu malo ai ole tu malo. Ia sika ku vai le palo ka le lasa. Ia ole tulanga na ia moni e sa noanga Uma le paro te tele fai pai elections o le ame o iai. Sa nonofo foi malalafo tala. Mai ia le mea ngalinga kula I mai le fast I le lo olua tasi o ngo fia me. Ala le ua testa I lola I. Le ua testa I le paloka ia akusa lua olua lima. Now they're testing the water nga. Fela na tula I mai ai. Fela o le fia me mita I mai fai mai. O le mea o le party votes le ngalinga malo le fast ono fia me le ai. Sa ti e fia me mama bea le maasa lafa na tuu atu ia le fionga le lipamia le faalo alo. Lela, ana fa apeo fia me. Tula I uma mai le sifulu mon tupu o fia me le na ol palota. Fa fetai o laki e le lei palokanga o le atinu. Ia ma na ia le tula I mai ma fale mavaenga a misia upu. Ana fa apea e palota foi le atinu. Ia e goodbye Felicia foi mana ia. Alo te titi lotu. La fo me tangata nei a lama te ole I le container talo. Ai se inga kofea. Ale tama o fono toe ma le mea mai leo puloku. Ei. Ai se inga kofe po fea se coffee shop I nei la pakuita fia maua inga la ma. Nga kalakua unga I le laulau. Kofea. Fatu aingu kofe ele a fatu langa studio e fai mesela live langa studio. A fale no comment at wana po. Taku producer. Ai o le tala no le producer. Ai o vai no fo pe fa ini no fo te no. There's no producer. Lang o tangata comedian, poko act. Yo la avala to ingana. Le na fa langa act 1 scene 4 no boy e pesta. Kua ia ko kamalo le ai longa u vai lenga susu. Pe me kamalo. Le AI nei ya le na umana po saulo male ata ilunga. Ai, so yeah. Telo fofu. Sa no ngala fia ngala li palmia time minsta. Faini of why o to pepelo. Ia, lala le si menga ko. Ya, ta mai lola le vaenga le o le case le fia ngale. Ale sui palmia ya te lupe Ya, lewa manino uma. Le wasawa ni tu singa mani tau whaleanga a mai se ai foi le olo whaonga inga le page se le so ngaloke hey adu ese whai lo fōringa
e no i tau mai nā tu loa whawhunga sa mo le so wake le so fatu. E te te mai sao ai tō fōringa. Leo tau se whawhia ia lea. Mele no mga o i toi lupe. Ia, newa e tangi e toi apiri lau case. E le aise me mawai lau case e loka whaatasi ei o e mala aulima. Wai vai tala le walafon. Ia, a le nga tūranga. E whamanino sa o alma tā upu ia. Mana tua te lele conflict of interest. I'm so surprised to la epa. O le fionga al whamasino sili. O le loia whauina, and he's a judge. Yep. And he knows damn well le ke leo le conflict of interest i le amai le friends of court. O le tangata mai le loia sili, le officer loia sili. O ai accountable le loia sili. O le whawhautua le mea tautu la fono i le palemia malana ka peneta. He shouldn't have used him. Shouldn't have used him full stop. So o ila le liki umai mea ta penanga ma mea uma. A le la ina wa o le mata upu i le ya Judge Harrison. Le wa mai manino ai. O le sa avea malo ia sili mua. O le wa avi ele tau sanga ina ia faima friends of court. Yeah. Because she is not le aisanga affiliation tied up i tono le loia sili po le tangi to lupi. O le whamaninonga le nā. A le neiwa e se fo ia whaasala launga ma mea neiwa e whaasala launga. Ia le lawa ave ai tamai ta ele o sua Helen Moorwork. Ia male KC le ia Krista Finlayson le a whai masui o le official loia sili i tau sanga le sui palemia mua ia te lupi. Ia o te la neiwa i tu singa i o whai mai. Lea o whamanino o lai tu maupea i te lupe a vea mawhai puli. O le o wha se tua ngalu mai lona tu whinga wha sui palemia ma le Mean Star. Ia, lela manino umala tunu o le atau aveina le case ia Justice Reese Harrison le case. Ia le vai aso fou leo whatulanga mai ai submissions a lo ia taitasi. Ina ia o ti eiwa umana iai tu tono le officer famsino ia lato submission. Yeah. O le taimi lo whatulanga famsinonga mo i tu ina atua ia lato whamaumaunga whamtalanga talawhiangai ia o le aso 2 a perila. Le la whapewa umana whaise whatautonga tustusia ato i lupi. Le la wa whape ave elana langa whailele na o lantau sanga i le tutite ia tātou tālia ia ta talo pele mamalo le atunu ia whapeona tātou whaipea tātou tau sanga ia ina ia manuia le whamumui. O le melo te whisiri nia i lai au tula e pakonga ene i eiso o taimi o te so tai e toa i Samoa. O le whapea mai, o i tu e lua le mata upe au fia i toi lupe, o le i tu o lo o tau sanga, o tu i loma lansilota o le tu te e mua. Ma whapea mai, ma le whafonga whetalai o le palemene, o le tu te e lona lua. Le whafonga whetalai? Yeah, well, this is what it says. Le la mai le la te fia whasiringia. What does that mean? Tonu e maua se taimi nei le weekend nei an tafso tai lea. O le fau mauni mai whapea o le vai aso fau o te tauna whaalau i loa mai e le fionga le li palemia. I le tātou komisi. What does it say? O le whai unga o su e ngau i lātou ia na i ele a fianga i mo meo o le lātou leak out of maumaunga na tanga ruenga. Yeah. Le ua tinai e le i fo le langa lenta tala noa i le pewhapewhia na oso mai le ngomorio o le case lea. Sa
tafetufai o lonoiga se meo i le opū ai o se leoleo na likautea ai le tala a le lau tinai e le lii e le loa ia pe o feme oso mai ai lona igoa i le keisi lea a le foi lau ona tuaia a tonu foi ua fafau e le malo ia se tulaga e taʻu ai lona igoa i le keisi pau a lona igoa o lana suna avilaʻu le malitoa pau ana ai pe o fesilitele a le lagalela pei la e tatauna mai se lau iloa mai tamaitaʻi faamasino laga o ia na o mai le mea o ia na o mai le mea a le tatou te iloa lelei mena taua ia te aʻu le vaevae aiga tamaitaʻi lo ia sili o galuega nei e leai ma se o i tatou momofa i investigation o leoleo o leoleo la lena lai ta manatu faapea lona uiga o se leoleo galika au tele me o le faamasino pea ai le tatauga o i o le faamasino a le pogisā ia le official Le fitolo ia sili io so e le kakauga salu aku faapela ai kauga mai se faamalamaga mai alalatoa rosela po o faafega o gamaua le igoa lea e le a mai ala le tamaitaʻi faamasino o mataupu la lenei ua matua e avatu le vaega lo ia sili e o lai o le CEO o le faamasinoga o latou le faasoasoā le faigaluega tau lana maua mai la i apaliʻi John po o ai la lea na po o ai le tagata o lea na ioe ia pali le afsota ia pali mai a le foi la afsoka ia io wa tulaga na iai o le tulaga ne wa falogo mai le koa e mai le alert matou okay o le alert le matou le afa le sa wai la pataʻiga o kalo fai io o tulaga na i tulepa ia o se vaega tatau na tatou suʻesuʻe iai ua laga lena o faalogologo na lafo foʻi e lau fatatanoaga o le ua e pepelo sa e tu au tafotulaʻepa sa tou pugipugi ia le hit and run le sa fesiligi ai o le a lau feʻau e tasau e pupugi ia limogi e le o afaiga oe e le o taʻua lou igoa i le case lea e na o limogi le taʻuloga igoa i le case a o le ua e sau as if o oe le aʻafia ua e sau out in the open e defense ia limogi it's got nothing to do with you at the end of the day a le ua e tutu sa lelei a le oso lelei le pugipugi limogi ma le oso kuila e pa pugipugi limogi kusa lelei uma mantua foʻi le taimi tatou pulu faalavelavi tulaʻepa le faapea na iloa lo i le pō o le masalomia o limogi le taavale no this na iloa le pō na muamua o leo i petesa ai faapea o tulaʻepa lava na talanoa i leo ma fai le tala ua alu le pō mato i le i alu ese a limoni mai so that's it he was the one a le la saua molio o le sauai as if sa iai i le pō le mea na tupu o le faalavelavi no this he's making it out a mea o limogi innocent and all this no mai la ia pei o latou ua popoto aua vaai ma ua lalo mai pe o latou o faamasino no ua uma na o tano le komisina ua uma na o tano ia pai ma lapai so who gives a rat's ass iai pe a faapeto tano ia pai ma lafai the fact of the matter is o le faamasinoga e mai e le faiʻuga ala le ua mai le faiʻuga a le afioga le tamaitaʻi faamasino e akalasa sa tou faufau ina ia lokaina ai I pe faasalaina ai I le afioga le lipalemia lea la ua mamā le afioga le lipalemia mamā fepule mamā li o faatamalama la la me la mai le ua e oso tu mai le si tu because le ua iloa a maua loi I vaega le maua I ma oi au faatauga aisa ma le telo le gasu le la ua e saunei ua e toe tui patua lava I atu la epa a le la ua sau pepelo mai fai mai o ye le aina te le iloa wa ia tusala le wona tuaʻiga le faiga malo that's another case defamation mo lia ai foi la mai I tulaga lea ma taʻu le agaigai foi la tamaitaʻi faamasino le afioga ia paliʻi e lalatoa kusalo wan kua ia faamasino ioe
no ko e whamsino e le isanga ele whaisang kangi. Whai langa sa. The judge na le watu e mai le au whai ngā renga le justice. O la tau le e mai a mai whaila o cases o leo whanga solo. E paula le tūranga le te pēno whātu tula epa. O le officer o le lawyer sili process o mai mea nei a mai lo whaila i le officer whamsinonga. O la tau la i e whasosoanga luenga abe lungoi I vaenga whamsinonga le au whamsino. So we need to find out. O whea la le mea lewa in denial ai I moli o. Ai se au mai le au o whalawa. Au o le paipa po le atonu le tūlanga le iai. Manino al whatonunga le whamasinonga mawhanua. Awani to e a whea ni au whasalalau. Le minister matpan mia. Au le lawe whai. Le lawe whai e tu le pale me mo I alanga ke ka ule ngo pare mia. Langa ke ka ual mingska. Ba aila le pokor ka malo si lungan mingska. Pau me le mista o kala le fe mai a fai ole ma fai ole fa ka o si vai ngale yai no fanga fo le abi ka miki ma sawai. Samo victim. Ia nga. Samo victim. Anai lo le leia ko inga silo makua ngai fai le menga. No foroma si ilunga ia mista. O fia kele lau kala lau fai mista. A fai ko kele fai mai a mai le malu. Mai le malu. O fai le ko inga fa matala fai mai o le vaenga le o pisnisi. O le pisnisi silo matua alanga ke lo leia o tua ana o le. O fola ko maroma si ilunga ia le miska. Io e. Au I tarung kilo I le famsino I le sokula fongole wa solia me le ora o manga mai ale ala vai fai nga fasalonga I fa. Tulepa I don't quite get tusa olewa wana fisilingia le tamai taipule le samo victim o sa onga leo. Yeah. Ai se mata upu na tala noina ia na matulola ia le mista afa pe ole ma fai ele vaanga le la tulanga ye au mai e run le afu el malo ia samo victim Ai tuala tala he's a conniving rat. He is a conniving rat. Is he mocking fa pe ole afionga ya sili New Lina Chang le tamai taipule le samo victim. O no le tua a le lawyer sili. Oh, he's so full of BS. You know, e tui pātua a ati whainga ana whamtalanga. It sounds too good to be true, but he's a conniving rat. Yeah. O le mawawa le tala ana po. Whapea. Aiwa, yesa na whasalaunga, pena whai esa na whato e senga le esa onga le mea. Ua whaisa na whato e senga le mean star po le fionga le lipare mia. It's a crocodile tears. E tangata pa mai e tau. Pena whalongolongo, no whalongolongo, te le whalongolongo ai. Ma te le fia whalongo iei because e le tā ina I ngai, you know, pe whai alam whato e senga, pe whato e se wha se furu le aso. E le se e tia I le fionga le pale mia. Whapea le fionga le min star ia ai ono. Kele I whalongo iei, mai kele I loa po na whaise whato e senga pele I don't know. Kele I... Yeah, somebody called me last night, look, te le whalongolongo e na I don't want to hear it. Yeah. O anisi tam tapu na. O na wa mai atu tu la e pao. Ai o sia u fa silsilanga le tu la e pa. Mantua mata fa tala noa mo fai lo atu le solulu. Na bala au malitanga te ia tiau. Mo fanua. Fa peni tangata o lo ai ngai fantanga loa. I sa funi sa vai. Le live send mai lola le live ale tuangane ya tulo ya ale faio ya fama lu atu iswafa mantua no fai atu olo no so lai titi sa ma no fo fata si le swafa mo fanua ai ina wa uma la fo mai el ma e sio tau so ngai ta wata le
o le mato sa fai le video. Au tino vota fefe o le foi sa no foi ale fai o swafa mo fanua. Ia fa malulu atu le swafa ia mo fanua al faio. Ia le ai o le sasi o le wo te titiro le video me uma tato nofo. Yes, sa e nofo fo le swafa mo fanua. Ia o tulanga natu la epa. Malo, whaftai, le si matapu le ua foi. No, tasina vaengan tau ili tara nopi o le ua amatalia o na toe vai mai ia tapena ia mea uma tangata na afia mai I mori mau o le maliu o tamatiti le pe o le ua o whanonu o amasan tapena. Ia fua mai I tangata mawarulunga na amata ta ua suspects mai amtanga. Lea ua o vai atu pe na ua amata o na tapena le vaenga le o whamsinonga. O le mea wata tau tula epa. Mantua foi. O lea na mai manino la vale sau noanga ta maita I whamasino. Ia vave whaia loa se suenga au ane tue whatali. Ia o tulanga na iei tauna ta pena. Ia pefo na whaantau no le fionga le li pale mia I le mamalo le atunu. O ai lava se o le mamalo le atunu. O lo o iai ni whaamaumaunga, o lo o iai ni evidence ni mea whaamaunia. Come forward. Come forward. Because ia oa o le tina, o le tūlanga na le o mautonu fo ilo na ia ainga, mātua o le atari le atu au. You know, having to investigate the case le nei, gives them a closure. Ta puni ele chapter lea o mawhatianga lo ia I lātou. Ia le mamalua le tunu. Ia te sau fo le alert a mātou tu la epa. O le alert o le afo I tāpenanga o le awha. Ia anyway, pe o le tala le tu watu le mamalo le atunu po ai nisi o outou o iai ni whaamaumaunga o iai ni evidence whaamaoni ai nei soli ngā tu la fono ina ia sosoani tato whainga malo ia whaia se whai unga tatau and gives the family a closure. That chapter ina ia maua lātou le file mu ina ia maua le file mu wai loa a me sili wa maua le tangata na whaia le tūlanga le manuia I le atali. Ia si au whapoponga le nātu la epa langa o tatau. O leo te loa, there's going to be a lot of big changes coming up. Let's wait and see. Mano, ia, te loa, langa leo te veratu nai pisi mai lau ia lau telefoni o te loa nai taun tapena o tō mo le afo, mo le tō whāna o lo ia, awa manatu lavata po kalamerne so wana fu mai lau ai alu tapena nisi meli tapena ina o le lua fale. Ni te oso fa fose ia ele fa le ta te lungo nei mea. Ia la fa fonga Samoa o le wa maua mai le talo ia o nei le fiafi e piki ai au faisua mai to e lau wala au mai le sui ana po tupai o lea na mai whapitoa au faisua mai to e lau. Na wala au mai ale sui lea pa o le masina lente nei. A lela whatau ia lela enjoy la weekend tai au I le talo tau ma le faisua mai to e lau. E nei eu fasalonga ia na tata mawai le whamon Le paftai. Ia, ore na, Bingo. O le pinko le nā mo le silafia, o le pinko ale tausala o le ai, tole. O le pinko mai lunga I le kalesia I malua I lunga I Siaro. E whaia I aso Mondays. Io e langa tau leilo atu e umata si kausu e aku le mena la fo mai. Ana silsila, ngai ko ke silsila e fa mole le tato. Te mana o te whasa lawa wale manino mai e te au. Ya, se silsila ngi la fa mole. Yeah, o le Samoan Congregational Christian Church I
is it WA sponsors? Anyway, bingo, Monday night bingo. Door opens at 4 p.m. Game starts at 6:30 p.m. Trinity Community Gym, 3807-S, Reith Road, Kent, 98032. Dollars futala buy-in, 2 6-ons and 10 extra pack for a $250 payout. Various pull tabs and specials. Malua Seattle Progressive Jackpot. Afe lima sela iva. Best snacks bar in town. O kakai mana ia le pinko le na ia. Yeah. Now whawha mai wala watu te whaawa watu petu la epa tulang o le pinko le kalesia. Yeah, nga manatua le pinko na po fese pinko le every Monday nights fa mole. Yeah, o le sia mafanua fa mole pe o kilia e lawa aina. O le fast fatu le tusa mo watasi. Come and support the Tausalamite, hosted by the Las Vegas Fast Matafale, Las Vegas, Nevada. Entry fee e luas fulutala, date o apelila laso luas fulfa, ile afa leono ile se fulu ile po. Location o le fa fitu lima, McLeod Drive in Las Vegas, Nevada. Contact information or nga bala awane enele la ulu ile fitu o lua tasilima fa lua o tasilua ia bala awane fo lili sianini ile fitu o lua fitu tasitolu fa tasiono tolu ia pe bala awane le tama tine upu sili ile valu o tasi lima fitu fa fitu ono fitu ia ole na bring your family and friends ole sailinga tupele na ale fast ainga i Las Vegas mole ia fautang ia matatu fasalonga muli mo tatu malava i Amerika ole faia pepa no fomau faia seni ia palawane ile telefoni ono lima o balu ono lua o fafatasi ia o le ofisa telefoni le ofisa o le lima iva fafatasi iva faselau ia pete emailiane ile r tui singano tui savalalo r tui savalalo @pacificaloa.com awole ma io se vala au iai Facebook se appointment ia ai failo pepa ua fentafu tato ile nei no ia pauna nai folfolanga mo te minei si vana isa u fa silanga fa minam so leta titi lo tunei o le manu supola le o le ota le mawa mai langa breakfast wa mateo to le money breakfast ile tai out anyway to le o le ma wa molia fo ia le se tasi fo suia la fa la wa no spepa o la tone le sa o le mauta le fionga le li palemia ile aso le nafto ato ai tau nu wai sa mo ile na wa fo i tau sangalen te wa umai le singana sengasi o le la fa pe mai o le wa molia le la wa molia i la tau i fa pe ia le mea la le maua ai pe o na wa tau mala to sta mai tai na wa molia o lo no winga o le amatangala le o mea le la aftupu nei Ayo ai. Ya wa tulanga ye yan. Tato titilo fai esa ore sa no ngale fionga le li palemia o lona fale that's his private residential home. Ele o atu ye fai in fatata noanga. Ia. Wait say e fionga le li palemia e lona ofisa. Bo le ofisa autu le fast you dare not go to his private residential place. Ole si me ta ua fa umenta por kala me mo fanua.
O nei a mea uma tātou te tala noi ai. Ai e au ngā fo ili support tala tunu. O lea o mori mawina e sa mo atoa. O le loto ti ngā lava ma le loto ita. E lopo a fe umai. Ai o le va ai ele lau te lenga o sa mo le lumana i manui o sa mo. Sila sila i le malo o tula i mai nei. Ina ia tātou lango le mea mole le lenga o le atunu atoa. O le o tātou va ai ma mori mawina ma whanua. I le lopo fea umai i le loto ita ma le loto ti ngā o tupu nei. Le fo Au te tātou whake. le o tātou lor me whanau mai ele me lea. Ai whengatana admit tangata nei. He Exactly. lana la, e a whaina o mai tātou. Ia man whalua, mai sofi ngaru ngā, ia wha o mai tapu ka. O te whaftai, you know, wā ele tō whā. I le fionga le li pale mia tu sai fo i mai lātou o whaire tau whaleanga o ngā ole ai. Peona sa no le fionga le li pale mia, ia personally, e nate talia, nate mwhaina tali. A le tū langa le o le tau whai I le tofi o le pale mia. Yeah, he puts his foot down. It's about time. A le tū langa fo la le mo lianga ia le au whasara lau. It's about time that we need ua whai se fuafuanga iai. O no le ai la tu fau I se le mafau fau. It's about time that he puts his foot down. Whaftai. Langa o tu langa na iai. E le whape fo ina le fionga le li pale mia. So o sesi lava o kapeneta o le a ngai ati le tau whaleanga. Ma le tau whai. You know, what a tau na whai e se taku tu langa o mia nei. Wa no fo ti tau ia. Whapea. Is that the reason why lealinga o mawhawhanga nei no titilo iai? Is that the reason lealinga whai a pēr le wha olo a taua wha soe sā ma le tau whaleanga? Fake news al observer. Is that because they think, oh yeah, we can get away with it? Ongolea. They are not registered members of the JAWS. They are not registered members of the JAWS. So therefore, elem whai le JAWS na mo lia I lalo la taua ia inga bylaws o le society tangata whasalau. But o le leila le melo tula I mai nei, o le wa whai le Media Council, it's about time la, because the Media Council, it covers all media si samo. Whai se whatstau e tulanga nei. Mana ia. Ia, ona o le tātaimi ma le tā e whaftai ro tā whai ule vanga le tā te o tā ua ai ave I mawhauwhongo o tā au whanonga. I le tā ua o tangata nei o latu loa le mea ua ai le mwhai ana ave sea le loto ti ngā ma le loto ita. Ia ono le tūla I mai o le la ulia le mali toa malana ka peneta man whai ngā malo. Na matua I mumosu a tangata nei I tupu le mea lea. To I musua ia tatu o le atua rapa le tali o mea uma. E ono ave foi sta ufa tuanga. Io e le ngata o mea o lo tula I mai. Ia tula I mai le tatu vang fai e mese lava langa pi o I lava le o lo tutu matai o poloketi. Ia mau le fa maoni o tōlanga le o tō te teifono. I le ano foi upu matala, o na foi a batu ale fautuanga le li pale mia. Io o foi I te teifono whaasali le anga. Na toi a batu muli ia le tala. E le fefe foi la le tala a batu. Aisea, le anga o le alofa moni e whai atoe le upu. Tautua nā ma o tau le poloketi. Tautua nā ma o tau e reo toe miliona, le o 2 miliona. Whai le mesili mo le manuia o le atunu. Awana I whai a fia whapeo e te teifono. Ia whai ma le mauti noa. O le mea te maliu oe ma e ese oe. Tatu ese tatu e manuia I sa morunga muna. Ia man whalolo ma whanu. Moni, mana ia le whautuanga tula epa. Ia nana o whapipi ia tu fo ia uia, mai le tu pāo te mai tai. O I lātou uma wa teifono, le tu pāo ali pa le tu pāo te mai tai. Le nā, ia tātou ngā lulue whaatasi wha maoni. Aua ne I e whaia se whai unga ona o sou a inga o se tau wai o tau wō mamai le ai. Ia launga tasia umatangata wha maoni na whai, nofo matoe tō manatu, o le manuia whai pēa lea mō oe
o lau whanau, o lau ainga, o lau ekalesia, o lau nuu i tu malo, ma lo atu nuu atoa. Wa fia tausanga, o mitai mai le whainga malo le HRPP, na mawhaina lato whaia se tūlanga whapea, na mawhaina tu lima atu i o tau a ao, ni manuia o ni tupe, a mai se le poloketi le nei o le miliona le ai. Lea la e watu ale tu o lalo ma se whautuanga, wha mole mole, tātou ngā lulua wha tasi ma le whainga malo, ia wha maoni, ina ia whai pea ile manuia lea mo oe malo a inga ai maise lo i tu malo ma sa mo atoa. Ia o se whaopopo atu lea tu la epa. Ma whanua, o nei ina ia lutuangane o e foi. Lutuangane o fontoi. Me uangi nei lunga ia nai tau whaama, nai tau wa haia e la le KC, the best KC tonu o Kilani New Zealand. Ia mo le losuna o whaianga i le tātou o kalame o tātou iai. Le uangi nā ma ua tau tino mai lunga le ia. Tātou tālia o le ali tūlanga ia o le mai au nei tangata. Ia, tula epa a whai o le tūlanga na wo mai ai. E le whatamala fo i la le tautai au. E le talia ini vai. Wa leo te vai atu foi. O le si tangata le lafi mai i. O le si foi lo ia le e le i loa ni ana ia tautu o pita me mea. O ia foi le amai ia foi le tele o na ia tau ai maa mai foi ia. O no lea ai o na olonga brother-in-law ia le pule. Ia le talia ni vai e tautai iae. O to le foi ia tātou te lango a umani mea o lo o tātou i loa mea foi sa whai mai. Nā tō lima tu lava so soani ai i tautai iae, tu sai foi, ai o te tautonu e le whatamala le pūlenga tautai iae, o lo ia foi ala tau lo ia. Ia, na tātou e a whawhufo me foi au so, ia o le nā, tātou te tiro iai, ma wawa ai tutoa iai, ma o tātou mauti noai, mu sai le ita, i ne tangata. Ia, ai sauno ia mo fanua i ta tuemta upum fa uma ia ta fiafi man falon ia le lei fa tai tu la epa ia le nasa mo lo fa fonga anga wa umo na ma fa so tala noa da ilo ia ina ia ona fa faingo fie na malama ma ofi i loto ma manatu al mamalo le atunu mai loa tonu ai lau whai unga i mata upolo tu la i mai sio tātou atunu. O le tau mawhainga sio tātou whainga malo, ona ina ia manuia lau tele o tātou tangata. A manuia o tātou tangata i Samoa, whapenana file mu tātou nei fafo. O tātou nei sa backbone, ona lea o tātou e bea le tēleni tupe whalawe lawe mea whai o nai tātou ainga. O le ale mea lewa tula i mai le whainga malo, o le tau mawhai e ati na e Samoa ina ia aua ni toi whalango mai o tātou a inga ia i tātou. Wa sila fia le whainga malo, e le whaingo fia le tātou ngā luenga lo whai atu i whafo. Ia o le nā, o le awha se ngana o sala, i o te tātono o tātou uma o whanau a le atua, whapenana tātou maua le loto whamangalo. Le nei tula, ia whawhitai lau tau lango, ma le tō mai o tau au, tātou ngā lua whatasi. Tula epa, tātou i whailoa i se taimi, se i tā penanga o le awha o lo whatasi mo mātou. Ia so i fuama, ia manuia, ia maua pē o tau leola ma le malosi whatai. After tele mo whanua, after mo lo temi whamnoina le nei fo i tu la fiafi o tapu kalame whai pēr. Ia asawi nā le anga oranai no fo ai olo i tā penanga, ia ma talo atu ia tau mamao leo o atu o nā whamalosi. Ia ma whakiei o tau, alo whatele atu mo o rua ia ma le nipalo. Ia, so i fua. Ia, le nā Samoa. E ia le tatununga ua tātou pa i mai le whai unga fu o tātou pokalame pio na masani ai. Ni mea uma e tala ai ma tau mwhai e whaamatala langona o manatu ma langona. Ia e le whaalangolango i langona.
ai lava le sa'o ma le moni ma le fa'amaoni o mea o tala ua auina mai lo tatou atunuu ia ma tusitusiga mautinoa ia pi o ina lava e tamafai tata'i ai se taofi'ina ia auani i fa'alagolago i ni lagona e avatu e ui ina mafatia o tatou manatu ma lagona ona o tagata o lo'o tamafai satia le nofoa'iga o lo'o nofo ma le temigei ia e lē tio fo'i seisi afua i tausaga e tele na nonofo ai tagata nei i le power money me uma i le faigofie na o latou tu'ua na foa e fa'afaigofie ona tatou va'ava'ai ai mo tatou loa ai e latou misia le power o latou misia le power mena e faigofie po le alava ma fea le mea aga'i ai manatu ma lagona sa moa o le upu ta'utino e lē faigofie i le hei ta'apipi ma latou uma ona latou tu'ua fa'apea le power e na whatever. So I don't blame them. Ioe, ua lewa na latou sapi i manuia o le atunu. A sile mai taina ne lava le malo fo o le fai mea sili ma mea lelei ma mea tau mawhai mo mea sili mo le atunu. E se uma i le latou vai. E a fua i lea. E a fua ona se ona o le titi e ane o manatu malangona misia o mea ia. O a mea misia. Misia le saufai tangatupe, saufai grants, saufai mo loans whangase se, mea uma. For so many years in power, figure it out. Then you will see where I'm coming from. O a mea o lo fevesi, po a lava tala tatu te o, fai mai o, fai atu i, fai mai o. O atu i o, a mai lafo mai, ioi, le tatu te wa ai i le fevesi inga. O mātou ne tutu au whasalalau o malapa. E le titi le mātou ngaru ngā titi, e langa o le fili le whasanga mai. E ono a whai nai le malo. E ono a whai nai. Eisia, le anga fo i o le loto o tangata e pi o la au e angi o, angi i, e falala i. Ioe, e whapena. E whapena le soifuanga maleola. A o ai la e na te noa mauina le la au i aone minoi. O tau ma, tatou. Ioe, mena lei o na nau lava. E whaila mātou pito la au. E mātou te e atu le tau whaleanga le o lo whai mai. Ioe, o mātou tiu te ia mo mātou whaiba. E le ngata o mātou i nei i le United States. Wa o se nieko malunga i Utah. Ioe, ia o le auso mai nai New Zealand. Tau taia e o Savea. Ioe, stamu pesita mai la loi i Wellington e. Turisia tu Australia ma le auso na whasalau mai tunu Australia le tio ia le i o lala toa ma la to. Ia o Samoa, manatu le lei o Samoa. E le whaingofia o matu whaiva. E le whaingofia. Aisea. Langona fo e le whionga le li pandemia. Langona fo e le malo. Ioe. E le matu te manatu la ini me o matu whaia. Ai o tau alolofa. Be with us. Ioe. Langolango ina ia matu tiute. Langolango ina ia mta upu matu titalano ina. Ile wisi nau tau whaleanga. Ia tau whaleanga nia. O le tatu te tūmalo. E tau whaleanga sangata tūmalo. Le ai. O le whaivor tangata tūmalo. Ioe. E tali mai i le tau whaleanga tangata o leila lo. Orang foi o natura na soifonga. A ila lo I o le lunga tumutumu risi. O tangata fai wa tau whaleanga o lalo. O lunga na o tilo mai a ma vava ai. Ia maintain, sustain lunga I. Ia le winga na. Ioe. Kaya na manungo mo yung telephone niya nito. Kaya fai pa malanga. Le ale, sorry. Ia. Te whaman mole o lela o le lopo where me o yere numero na.
ticket flight. Mole, maliero roto o ele fisi me numero langa lewa o le maua. Na o tonu langa le tonu le program to tonu le fly o mantu to tonu. Pa mole e silane pe to run tour por kala me le on sai mai la. Ele me kiwi Le o maua. Le ai o tele o maua. Ia. Ia. Lima iwa. Ia, o le lima iwa. Fafatasi. Iwa fa o. Iwa fa se la to fa long tasi me fa mole o le fisi me numero le. Lima iwa. Fafatasi. Iwa fa o. Iwa fa selau, iwa fa o. Ia le na. Ia fesili mo Rodney, ia pe te fesili ia lia. Fesili a Rodney. Rodney tu sa valalo ia o le li Samoa. Ia o lona fartua ia le tumetai o lia. Ai balau i telefoni na mauro e fai pepa. Ia fatau nuu ma fai i umana mea ma le tele o le ula to tangata. Ia, mana tua lava la tu mo ele yaso. Seu i fanua le vaa, tatu whelo i toi whela tai alu waso mudu ni vai yaso. Ia ona uma foilea. Ia tatu whelo i vai yaso fo. Pe apu le alofa le atua tai iai, no soifua, ma le ola. Ai mo le po nei ia fiafi, sa mo le atu pele, e lofa tele tatu whenga maloso le. Lofa tele. Ai sea, levana o te talo. I'm one of those prayer warriors. Na te talo mo seisi mai whai tūla i mai. E suia le malusi anga se manusa mo e pa i lona whale tunu. Aioi. Manuia tele auto. E sa mo, lauto o na masani tūla e pa whaftaili o sua o te whatu whawha sui fuatu.